Mamoste Hasan hem aşta ders bedike û pê diharin ez Tam mamoste. Tuşkî derê şkîjan bajarî Tirkî derê tu tevlî me dibe Tirkiyê. Carekê bêjî em derbas. Ez Hasan Kenyaniş navê gundê min e. Ez ji gundên Geverê me salano tu çar heta 2 sal berê ez li başûr Mamer Mexmûr hatime. Niha jî li Swîsre dirînim. Min beşê mamostatî xandiye li üniversitê jî min dersên edebiyatê didan. Serçava. Laborês. Mamoste Sevgül. Herkes de dinası ama çabuk mecbur. Dengete girdi. Mamoste dengete girdi. Dakike. Mamoste Sevgül dengete girdi. Mamoste dengete girdi. Mamoste Sevgül'e dengeye girdi. Dengete ne have bu? Merhaba Mamoste Cüvey. Merhaba Cüvey Niyara. Navemi Sevgül. Ece aslı koy licime. Ez Ahmet'e dinim. Ez Ahmet'e diyeceğim. Ez endama koma kandine ya Ahmet'ime. 3 salı metice bu sala çalımine kome devam ke. Ez Mamoste Kurdi derime. Ez dikevim dersa veci. و از evindar زمانی خو ویجا خome. مالا و امیان آباده. Evet, bas. Mamoste Ahmet Kani. Tu revia tu disa dorate bu tu revia kerem ko. مذكر تج آية دست بينكر مقو از آزادم Na, lebi de bam resim reze de ne nav pe dahre. ولی ناویمزی احمد کانیه اج آمده بشتردم سلام و رس در çava spas. Mamoste Kamran. Te qala xwe kiribu de disa hanki pes ne xwe bide. Kamran Smoma ji koma Swêd dibim. Suya Kurdî da vêga xebat û kariyan Suya Kurdî de cî digirim. Ev koma me demeke dirêje jî em berdewam dikin. Ji we hemwar silav û rêz û êvareke xweş dixwazim. Astiyan. Mamoste Şoreş. Gete gitti mamoste denge xwe veke. Tamam bu ne? Denkti. Evet. Akı bir haval edin eşkere maxor denge xwe bigirin dor hatwan denge xwe veke ber ku deng tevliyevi çedibe. Baş. Var baş wera ez Şoreş Reşî xelkê Anatolya navînim. Bubur. Dengete disaçu. Denkti birni. Tamam. Denkte. Bunam. Evet. Var baş silav rêz ve hemêra ez Şoreş Reşî xelkê Anatolya navînim li Swêd dijîm ji koma Swêdim heta niha 15 pirtûk nifsandine piranî lêkolînin ser dîrokê lê ser roman jî min belakirine nifsandine yek ji wa kesê evîndarê zimanê Kurdî me ji hemî hevalara serkeftinê dixwazim. Spas dikin maliyava. Bawer. Dora teyî. Bawer denge xwe veke. Denge te girtiye. Dengem te ama. Evet. Merhaba Jara. Navem Bawer. Şkoma kandine bismillah'me. El bismillah beşeri bernamecim. Selamu hürmet. Serçava. Yek numaral ser atı. Ere ayntı. Denge xwe veke. سلام جوارا از فاتی از تفا خرکی موشی می آنا لان قریدجی سجی تزه تبلغ قومی بومسا شیورا رومانه وان اسکاب دومه محمود تشبرده دست زمانی کردی کریه اجی بوی کو زمان پیش بخم آنا تبلغ قومی بومه سجورا سلام حرمت در چاوا نویسکاری مجموعیه Serçava. İnşallah müştiyi kabul dikelim. Sen benden pırsın. Ozan. Denge xwe kiş kerem axir. Ozan denge te girti yine. Tamam. Ve bu. سلام رجوارا از کما
خواندن یا بسم الله تولید من برنامه و از اصلی خواهج قوسر مردینی و 10 ساله بسم الله ماموستتی دکم که خوش من باوامه تولید بومه سلام ورز دیسه سپاس دکن خیرات حوالی عدنان بله نوی من عدنان از سویدم کما نخواندن یا سوید نوی استکهلمی از بشدار بودم سلام تمامی حوالا و از قالك كيف خوش مقولنا على الباوما ومي بحضورة لسبب توكي هنا كي گفتگو بكم سلام قالك سپاس دكم آمیر باباکری کر آمر نبی آمر امیر که امیر دنگ جنای تمام ما مصطفى حسين كاتو دوام كحتى امر دنگي كيف خدخه بلكي تشوبه سلاف جوا حميان را از شفارقيني جكوما آمده مباشا جوا كلاسي خوانديه و اوقس سرچاواز زكي فارقيني زكي فارقيني تماش كلي سرچاواز هوالا ليلى دنگتي أنا اري دنگتي مرحبا جوا تبارا از آینور آراس از سرحدمه 28 سال للسويدم نقاشخانه کتاب 22 سال همشیری کار دکم برای سر ادبیات کردی تخبتم از نبیجم از اویندار زمان کردی مدام از کردم سرچاوار سپاس بله سپاس مدد سرحد مرحبا جو حميرة از عستن جو برسوسيا ما راحة لإسطنبول نقاشخانة دشغلن از بجيش كادراني ما نبنى سر يكومي ما فرقا سرچاوار سپاس دكم جاوي تمام ماموست دلوش جزيرة كانت جزيرة بوتنت دنگته و نبویه بس دنگته و نبویه کرده بیجه دنگی خوبک نه دنگته گرتیه تمام وبی دلدار بوتی جزیره سر ناو کوما خواندنی یا جزیره بوتان تولید بم حوالا دخواست یا راستی تولید ببن اوف دنکات هلی دنکات تلفن چو حوالات خواست تبدیبن بهتر تبدیبن لیول دو کس جه کما جزیره مکاریم تبدیبن اجی مجی بشا دیروکی و بشا آبوریه خواندیه و جوال را سپاس سلام بودن باش انشالله شورکی خوش به انشالله ما مستم میرهم سدنگته تذکرانه بکش دنگتي ما مسلم باشا سلافو ريز مرحبا جي حبالا كاميرات هنكي بر الاليه جوردن ار ام تانكي بفينا ما شاء الله مير هم يجيت جي ستوكولمي جي كوما بيجا يا ستوكولمي بجلارد اندامي انستيتيا ستوكولمي سرچاوار سپاس کنم روشن کما جزیره دم باش از جزیره بوتان بشتری شیوره و دبم نویم روشن دمیر ما مستمع لسه زمان جی خبات بکم سپاس گلک سپاس سرچاوار کی مرادان سلام جهوالارا شب باش جا آمد تولید بم ایشا هیوید کم شیوره که باش بود سرچاوا سپاس زاگروس سلاورز سرچاوا زاگروس حوالی زاگروس دنگتی بيجي سپاس ناظر من جي زاگروسا بو خواج روشلاتی کردستانم باجار السنة و بكوما ستوكولم را دمينم و برج ما مستوى ستوكولم هين بموت
پر كيف خوش بما جماعة مستوى برجي هبي دكم پر يعني هين بمخا فير زمان و بيجا كردي بك دانكتي بله دانكتي يعني تشتكي بيجم أوا بيجاري ما مستحسب شو نعم بشتاو من دورة كيا أو باخفة ما مستحسب شو جمدي والله أولي كتير بكار بيجي ما مستحسب بقى برضوامك أول زغروس تبرضوامك از بردوام بكم تشتكي جمنين ذات الأز سبحانم يعني أنا بقول وجهي بقول حتى وري أي نزانم كي لفرا ما مستلا برا لبر هات هات ما مستداني تناي دنجي خوبك انترنت عم تشو نظام جدر كتم بحمدي شبابو نظامم شتا من دورة كي ما مستر tamam ki هبول بشتي بس إيجار رئيس تبليه هبو از دبينا ماما از أنا مشكلة بوتو ليك نبي آيفون Ozan te gotu bu Ozan بله بله که کعزی من o azat zal ha azat zal denkti dengete nayama azat zal dengday ha روشن azat ولا dengete nay havali emin aksu emin dest be kahte havali azat دنگنای چما دنگنای متنی یا نای وکسی یه مته گلو ایوته دنگی حوالا من نای دنگی حوالا من نای حوالا من دنگی تجنای توش دنگی خسر راس بکن 0096 ev heval kiye sıfır nodu şeş si İca denge mi tiyana? Her ma musta anha denge tete. Tamam. Denge hat. Her denge te ica zelal. Tamam. Da başa mala vaba. Yek ve cigin dar kısmına mala buna sebep mala hamu koma avaba. Aji jamel tevlid bim jbeşan jevjeyi. وهم تشابرات برتوش خوا جاجا يعطب شاكرين ما تشابا ما قرصان واري ولا ما بدفع بلاكر مش كنا هذا مجي جورا يردم يا تقلق كر باستكر مالي ابا لا قرصان ازن خواسته بو ويج مرشيا اي باش هبالي امين دنگته چه بو دنگه کی بده حوالی امین دنگ خوبه که نه حوالی آردا مرحبا دنگ تیوه دنگ تیوه مرحبا جوار از جمردینم جه İzmir بشتاری beş evre vardı. Yani en tezet tabii ki çevreydim. Serçavar. Yekemini yani veni diyeceğim. Slavya kol ve gişadıkın. Serçavar. İnşallah çevre hoş ve dervas bir. Spastik maliyava. Hacı Remziye. مرحبا جواري أجي كوما خندني حاجي تقول أشتري كم دوسي تسال فوق
دەنگێتە پر نەخۆشتێ ها چرا بکەم مە کەسێک نەبیست ئەلان شکارەما خوڕنێ دەبێژی ئامادەی مرحبا ژوەرە باشە ئیجار باشە ئەز شەمرە خێمم ناوێم ڕەمزیەیە ئەنداما کۆما خوێندنێ ئامادێمم سەر فۆرێ خەباتێ دکم سلااو و ڕێز ژوەتەوە سپاس هەواڵێ دنێ برا دەنگێ خۆ بگرن هەواڵێ ئەمین کەرەم دەنگێ من تێگەرم مامۆستا هەرە ئیجار تێ باشە هەموو گوهدانکە خۆ گوهرت demek pirsgirêk odin de heye bibexşînin ez jî cevana dibêjim êvara bixêr û xweşî bim ez jî ji Mêrsînê tevlî komê dibim kuma Mêrsînê jî em sê çar kes beşdar dibin nizanim hevalên me yên din ez bawerim nezanîne zomê bikar bînin ez ê ji wan re peyameke taybet bişînim bila zomê dafin ji bo bikar bin beşdar bin ji ber ku çar pênc kes em ji kuma Mêrsînê beşdarî vê em bêjin komê dibin kuma wê jeyê onlaynê û dîza ji her kesî re serkeftin û bihêviya şêwrekî xweş سەرچاوە سپاس سپاس دکم 718 686 دەنگێ هەواڵ vekim kînin nizam heftê wek 86 hevan û ez wan ê dengê xwe nakin wan dişînim venta Venta Rum ya seknandine. Ha. Saladin. Peki Saladin. Kake Saladin denge vijenay. Avji. Yalla. Aha. Avji çu. Havala Fadime. Merhaba. Merhaba. Ez biavar tu dereng hat me gotu bu ki tevlî dibe bira dekakê ama ki bira navê xwe bêje û derbas. Erê namna Fadîme ye ez Yetîborê dikevim. Yetîborê. Serçava. Merhaba. Amir. Heval Emîr li Swêd li Stockholm'im. من تعقیب دکم و گهدار دکم کرم کن سرکفتن بربجین سپاس آها مثل کسی که نیما امین مدد حسین گوت احمد آناچ از بارم احمد احمد دنگه تفکر زلت بقرم آسمين مرحبا جواره از آسمین جه ارزرومه مه خواندکاری زانگی حرانه مه پولا داویده مه آنها خواندکاری ماموستا احمد کانی مه زمان کردی خواندکاری زمان کردی مه سپاس سرچاوا ابراهیم İbrahim iPhone'da nivise. Ahmet anaş tutkanı kamera xwe vekiş kelime xwe. Mamoste Ahmet jî nivîskarê jewjeyê ye belkî weka mêvanê me ye. Tamam. Tamam. İbrahim iPhone müj zelal bikin mahav Ronayî. Mamoste Ronayî. Hereka kameraya xwe vekim. Merhaba Mamoste. Kamerayı cüvekim. Kamerayı kelime xwe vekim rüya bivînin. Mamoste. Erê. Başa çêbû. Merhaba jwara. Navê min Orhan e. Ez xelkê Colemêrgê me ji bajarê Şemzînan niha jî Amedê dijîm. Li ser zimên xebat dikim. Ez dikim xwe pêş bim ji ber hindê jî ez tevlî vê komê bûm. Xwedê xêr ke spas jî bo hemiya. Silav û reis. Spas dikim maliyava. Ahmet Anaç. Hew İbrahim iPhone ma. Denk jenay denk tek. Tamam. Kerem ke. Kameraya da mümkün mü kameraya xwe vekî wala?
لا قمرة نظامش نظام نظام كميزنم كابميزن والله tamam. Kelime akvar çıkı tevlidi bej merbeje. Az Swedim, Stockholm. Eser çava. Şkoma Stockholm. Kesekine magalo. Kesekine ne ma? هل بقشتي ام سي كاس النوسم سيوية كاس سيو دو امي دست بي بكن هفانو ميك دو مخبرتي جي راوستاندنه حتى يوا هفالانا ورد كا داخوازا شكي بكن امي جوان ديسا تبلي بكن يا جوال يكير بيام شام وجمر بيج نزوان بقرب كي النظام هفانو وقت ما سريد قوت امي دست بشيولا خو بقرن ما حاجت نيفاد دست بيكر نهونيف دهونيف شيورا ما 2 saat بدومه ام سي كاسن سي 2 كاسن كلام اخر هوا ميل سات برتقال باخفن وزياده درج ناكن ممكن بام دوباره جناكن نویسکاری گودار بکه برسوک وی هبه پاشه اوی ببرسوینه امی دور پید هرن حوالی بخوازه دکانه مافیا خافتنه بگره کلام آخر ام دست پی بکن ناوی میجی حسیب النظام اج لعالی یوتبوری می سویدی می نظام شکیان کومن کوم آمده بود بری آنهای سویدی دیگه کوم سویدی آنهاش کوم سویدی نظام yani bir ortada mı سر چعبر کاکی جهوالی دست پی بکن شیورا ملسر یوتیوبی قیت لبن ای بخوازن yani هوالی گل بخوازن کان سر یوتیوبی گودار بکن هوالی برا دست پی بکن از لینک یوتیوبی بابجم ده استکارم دست پی بکن ما مستعصب دنگم تی ما مستعصب ری دنگت تی از دست پی بکن میان ری ما مستعدنا کرم که دست پی دنگت قط نام جوی که انها وک حوالی سوید وی باشتر تی بگن سوید خبر که دماغو پرسک جوات کرند به ما ازیا راست بیجم همبرج بیجت شوتی راست بیجم بیجم راستی ازیا راست بیجم دمک نزدیکی 10-15 روز گلکی نه راحت بوم و پرتوجی درنگ هامن از بارم هری درنگ پرتوگ هوا از حوالا اینور بوم لا راست به پوستج مرحات جوی کیجی من پرتوگ از نگ هم گوز هم کی خلاص بکم حتى بدغرا جو من خوان تشتيجو من لجورا خو هنك تيبني وهنك نوت نبسا من اسخازم وناك بهوالا بار بكم از وكا راستقين يعني كل كرمانجي بيجي مجمره برتوكا بتشكي جدا هات يعني نه برتوكا ريزي ستيله كنوبو ودناوا بي ستيله دجي مروف دجي بري ودهاتا داوي يعني تديد روماني كلاسيك ده مروف دميزيني كا اكتوري في روماني كيا تشاود مشي دغه كودي تشدبي ويك البيكي دحركه ويجي خول بي وي حرك باريت برده دوی رومانه ده اوناکه حتی بدبرا گومن خوند يعني 5-6 روپل مخوند و از من يعني جبوي تندرستي خو براسي از گلکی لاواز بوم و وقت جي مرا چنه بو لد جبرگو اول آزاد جی که نام د شوپینه جبونی و شانخانه ده هما بيجه ده هر روپلی ده و گلک رزق بداویا رزق ده اوای کی نخوشک دهاته بداوی کرن او اینا از گلکی ایشان يعني پرتوکا کولو بنرخ و کرمانجی و خوش هاتی نویساندن ل کیماسیا چاپخانه دور ده گلکی مدید یاد دوا جارك ازبارم نرخاندنا مني ستوكهولم ده ماموستر شورش رشي پیشنیاره کوي هبو و براستي جي كي وله محموش كاجي امغانه وي قناعتي هر پرتوك چ قصب اوای کی زلال جوري نفساندن
تێدا هەنێک گوتنەی هەرەمی هەنا و ئەو گوتنەی هەرەمی بەلکی لە هەرەما سەرحەدە تێ بکارانین بەس لە هەرەما ئامەدە یانجیکێ مێردینە نایە بکارانین بیا من هەر پرتوکێک دداویەدا پەلک جی بێ دپەل جی بن فەرهەنگۆکە چوچک تێدا هەبێ gelek baş bê ji ber dûr de jî mirov cara li gotin digerê û ew gotin ji ber ku heremîne mirov baş tê nagihê weke gom got ez ê zêde wextê hevala negirim lê ji min re pirtûkeke stîleke nû bû ez gelekî duê beşê gom xwendim ez gelek cara hatim pêş û dûra ez çûma paş dîsa min mêzan ka ev çi bû ev ji kû dê hat ev ji kû derket ji ber mirov carna ji bîra dike ne weke romanekî ji rêzê bû dema min navê wê nake yani mala baz û qula min dît min di serê xwe de ev kêmasiya min bû min di serê xwe de got belkî quleyek heye û li wê de çîrok têne gotin û qehremanê wê çîrokê têne naskirin û her çîrok bi serê xwe tê xelaskirin û zanayek yani çîrokbêjek li wê quleya û nizam çima qula yani qula piçekî çima ne keleh bû çima qule bû ew jî kê got mamosta cîhan şîrova wê na bike ez ê gelekî pê kêfxweş bim muheqeq şîrovekê wê ne heye ez ê zêde ji va pê de tiştekî dinebêjim ji ber teheqê min jî nîne ku ez gelekî rexnê erênî ya neyînî bikim ji ber bi rastî ji bonê tendurustiya xwe niha jî ez daxivim belkî heval pê dehsin dengê min ez bi zorê dengê xwe derdixim yani dema seriyekî bêşê û laşeyekî bêşekî nikare xweşik bixwêne jî ji wê yekê ez dêborîna xwe dixwazim ku min pirtûk ez ê bixwênim yani ez ê sê çar roj dî xelas bikim ez dikarim vana bêjim û silav li temamê hevalê beşdarvan û mala we teva ava gol min guhdarî kir gelek spas dikim malê ava êdinê yê duyemîn hevalê duyemîn veqê dilo dibe ez ê peyvîn kerem kir Ez ere ama tu kerem kir ama ez valla اول از سلاوی زیان روز مالاوی آوا جبو تمامی مالایی تنظیم جبر کردی زیده بکن وقتی رومان مخواند نیره حوالی گوتی ستیلی اکی دابون dengê pir nexweş yani dengê min pir nexweş e wala Allah Allah deng baş e na niha baş e ama gavat li ser ev du daxife jê qut dibe nexwaz yekû baxim erê hêdî hêdî min weke min gotî romanek stilekî xweş bû yani rast tu çûyî serî tu tatî binî car cara ta roman tanî bîrate ev jî yani ji bo ku tu hişê xwe lê velê ji ber ku mijar çe parçe bûn û leheng wala deng nay deng nay ev jî deng nayê pirsgirêka min dengî heye deng nay hat gavat em dibên deng nay tu disekinû di peyvê deng tê gavat tu tena xwe daxife deng nay çi bikim nexwaz zêde naxim tu bisekine belkî dengê te enkî çê bi niha internet belkî lalî ve giran bi li cizîrê ez bawer ji xetê de pirsgirêk heye lêberî min xwast ez ser hema welê kêm zêde ser zimanî ji baxivim zimanê wî zimanekî baş bû rehet bû lêbelê ez dikarim holê bêjim ziman neherikbar bû yani holê neherikbar bû sebebê wê sedemê wê ji hene ustarê min jî belkî bizanin çilo tiştek beş lê zêdekî û carna paragraf dayî eksî bi beşik belkî ji ber wê şikestin dikete ji bo herikbariya dibêjim
هنك قوتين ولي حريمين خوش تيدا هبون او جي از باورم هر نویسکارک السروی فرضیته چونگو همان دمی نویسکار وکه ماموسته کینه او قوتين برمرني وبرمرني الكردارة وشنفيس خواندوانارة ببيشتن حقي وانا حقي مجلسر ونفيسكارة هيك وقوتن أو قوتن نمرن سر وديجي شابانة راسيجي هنك أرغاتيا دا برسگري كم نفيساندي بون هنك یکو نسانیفساندنی سرنیفساندی بون یه نه نسانیفساندنی جی سرنیفساندی بون هنگ جارا جدا بون پیک هفدو و جدا نیفساندی بون هنگ جارا جی هفدو و نیفساندی بون او جی هر باری خواندن لواز بکر یعنی او جی ها نه بناسی نویسکاریه از ویج بیجم بناسی چاپخانه دویتن ایدی ام خواندوان لسر نقطه خاله خواندن حتی ایدی سر راستویسی ناخرن ایدی چاپخانه ما لسر و خاله و او بسکنن یعنی اگر رو کماسی بتن کماسیا ماموسه من آزادزاله حقیقی حلاج بکت از بیداری سلاغ جراریکم رومانك ديروكي بو راستيجي كسك وك عبد خان يا راسيقا ويش بيش عبد خان عن جزيرة أمريكين عبد خان بينا في أزباردم ووقت ديجي تستقبل نانس خوش في زدك بأوليات شرابي بحث كريبي شرابنامة يكسبت ده جلك دولمن كريبو وقت ديجي أو مثلا ازدیا و اون سرواده هاتی فرمان سرواده هاتی دست گرفتی بی لبلی بلا حقی خو حلال بکتن لواز مایی بود حقا روح شکستن روح فرمان کم من تیده دید وقت دیجی دیسا کتنا بدلیس شکستنا عبدالخان حسن عبدالخان باش ناتیون او فرمانا لسر بدلیس دهاتی باش گورمن باش ناتبو يعني بنيساندن او تصفيش ليناتي بزيادة كرن اتكلم تشتكي ديجي بيجم وكفرست از شي صالح بكم چند ميرنشين كردا از دنگتت ان شاء الله استاد من دنگتت دنگت ور داروتي اما برسا اخوات زلال بك كلام اخر هيدي بيجم چند ميرنشين كردا بين السر بدليسه جلو موقع عشيرة نيجي نيمبو آريا عبد خان بكتن الويدر ده يعني عبد خان قالك تنيش تيبون وكرزك وك از لبودين فرنسا وك حس هاتبيني شان باين بشكل زوامت شو از باور بدم هر هناك هاتبين هوا عبد خاني چونكو رومانا كي ديروكيه وبشتا خد ضد ديروكي بله تمام ما مستبرساته قرد برسم مزاح كتابة خوش بو چاندا كردي تدا باشات بو او كرن قال قوتن ولي لطيف نائف ولي خوش تدا هتبون ريس كرن يا راسي دلم روف ولي ننگ شو ولا وقتی سه گوتنین بیانی سه گوتنین هرمی لباری سه چل گوتنین هرمی تیدا هبون او گوتن جی یا راسید از بجن قید ده گوتن ولی من فرهنگ داشتی ندید جبر به فرهنگ بود تاویا رومانی ما بود که باشه مالا واقعا مدبر گرگی بیشم بخیرانی سپاس دنگ داویا حتی داویا سپاس و مید والکم بیلن جمت زیاده کرنا به هبت زیاده بکه تمام هذا كي ميشتم تجاري دني ما في عقفتني بكس وبرسيتن سريتن مالتا اتجي هذا كي جان هذا اللي ما ماضيه
کسی نبینم Ez dixwazim baxibim. Tam bu beraber gidin ve havalar ruşen kerem ki havalar ruşen. Dem baş. Ez carkî dî ez jî spas dikim ji nivîskarê de. Aslında mamoste dildar em piçekî axiftin pêşiya şêwrê. Ji belî tiştin ew jî got hema ez ê tenê ji bo ku ez rêza havalan jî negirim. Ez dixwazim vê pirsê dikim em. Dema ku min pirtûk xwend em bêjine hem qala Ebdelxan hem jî qala Arîs men Sarîn karakterên gelek cuda cuda çêbike nav romanê de gelek mijarê serbixwe hebûn. Hema li gor fikrê min yanî aliyê tasvîrkirina romanê piçekî qers mabû. Weke ez bibêjim gelo nivîskar dixwest ku qala gelek tiştan bike lê tenê weke tibêjî tama wê devê me de hişt yanî tam weke bişem em têr nekirin yanî nav aliyê mijarê ve honandinê ve. Ev pirsan heye û ya di duan jî gelek pirtûkên em bijin Kurdî bi dema ku em dixwînin rola mesela ne ku ez ne kesekî feminîzm ama aliyê jina ve yani rola misyona ku karakter bê jinê ve gelekî qers demê lawaz demê yani li gor fikrê min em bijin dema ku em bêjin jinê Kurd jinên liheng zane hêja jî gelekî dewlemendin hene ev tişt ji bona ku kesê got pirtûkê dinivîsîne mêre şwêtê an ji civakê ji rasteqîna civakê tê ez ev pirsa min dî jî heye û spas. Xelas. Maliya. Xelas. Tamam. Gelek spas. Dorê di dora kê? Ez dikarim biaxivim şoreş. Mamoste şoreş kerem ki. Spas. Berî her tiştî spasiya mamoste Cihan Roj dikim. Ew pirtûka mamoste yekemîn bû min xwand. Lê ji bo ku şewre hinekî ya ez dixwazim hinekî vekirî biaxivim ku mamoste jî baş tê bigêje xwendewan çi hîs kiriye. Wek xwendewanekî dema min dest bi romanê kir roman xwendewan nakişîne. Yani eger baş şêvra nebiya mixabin me ew romana nedikarî bixwenda. Min zor daxe ku ez bixwînim. Car carna min ji xe pirs kir min got gelo ez nefamim çi ez vê pirtûkê çima fam nakime. Yani bi min pir enerjiyeke pir zêde min daye ku ez fam bikim pirtûkê. Gelek tiştek gelek noktayek mer ser nikaş bikî hene. Hevala ser redaksiyonel ser ji boî veşan xane hevalê Adnan got dawiya peyva da kemasî hene. Dema tu pirtûkê Kurdî didî berhev belkî nava Kurda normal bêxuya kirin vatişta. Dema tu vê Swêd ve bê biyanî ve didî rû hev yani neyê qebul kirin ku di romanê da dawiya peyva eger peyvekî hatiye parça kirin dawiya peyvê da her tim kemasiyek heye yani herfek lê zêde biye. Ewa yek didiya yani eger li ser ziman hinek tişta me bêje peyvên Tirkî mesela pir mamoste pir bikaraniye. Hinek mînak eger ez bidim serttir, süs, êdî îcab nakem, begem, gömlek, düzenbaz, qarişî bi vî avayî gelek peyvên Tirkî di romanê hatine bikaranîn. Min ji wî tiştî hes nekirim rastî jî. Hinek nivîskarê me hene peyvên Latînî bikartînin. Mamoste jî gelek peyvên Tirkî bikaranîne. Ewa yek dudiya mesela hinek peyva şiklê wan hatiye guartinê nizanim ji nivîsê de ye nizanim ji redaksiyonê de ye. Mesela hinek mînak ez bidim dibêje sîna yani sing hatiye dandora bandor lîska lîstika odeyeke ode girtibû mesela gelek bir avayî peyv cuda hatiye nivîsandin. Dîsa nivîskar li destpêka romanê ji ew kê
دبیجه رومان لسر هین پیون بنگهین تساز کرن هوا راسته لدما نویسکار بیت تشتی ده نویسنه لدست بیکار رومانه بخجی مثلا یک جوا پیون بنگهین از یعنی من آوای من نفساندیه یعنی دجیه من دا مهاتیه نفساندن من merak kırım o yani bu içi ev tişta bir stileke nu em beni her nivîskare kîme min di nivîsîne lê mamoste cîhan ev mikiriye ev tişta jî mesela ne fam kirine ji bo içi bêguman gelek tiştên mesela peyvên başî hebûn peyvên ki mere yani ez nû fêr bûmî wek mînak zêmar hilhizî زستان او پیوانا من نزدانین ملبر اسفیر بو نقطه کدنی که بالا من کشاندی نوا رومانی دا مثلا گلک تکرار هنه روپله 14 گلک تکرار بیه رومانی 15 çarşı eğer mamostlar lur not tigre khare mesela 15'da da çarşı gelek cara hatiye dubara kirin. Rupele 20'da da em gelek cara hatiye dubara kirin. Rupele 20 diye de mend. 6 cara mend hatiye nefsandın. Yani de nava 2 havoka 3 havoka da 6 cara mend hatiye nefsandın. 5 diye de mar mışk. Bir hama avayı. Yani bayağı tabii ki demet ev peyven ve kev dubara de nefsini kalite roman edik heve. Acaba ve mesela yani hebidarım mamosta ev tiştana liber cevap begire. Belki tişti biçukun lidamat ve khandavane ki dukhuni hem bala tedikşine hem enerjiye ke ziyade dukhazi hem ji tuna khazi bir roman tenakşine navaxa yani. دیسا نواروکا پرتکی دا مثلا رزگان مروکی کوره روپله 135 دا دبیجه بچاوه سریخه دید یعنی از مرافت که میسانه که کور چاوه بچاوه سریخه دبینه دیسا دی روپله 141 دا دبی چاو لشیخ فخرالدین بو یعنی انسانه که کور چاوه دکاره به چاوه کور چاوه لفخرالدین تماشا بکه او یا بشه که لسر زمان بو اگر فرصت به داین از جاره کده سر نوارو کشی با افهم سپاس gelek spas dikin baş bû dora kê dora Hasan Kinyani بله جی سپاس dikim ji bo hemû hevala bixêr hatin naxwazim zêde dirêj kim ji ber piralî tişt hevala gotin dubarekirin jî pêwîstî pê nake ez tenê bi çend mînaka hindekî dixwazim xwandina vê pirtûkê bêjim min çi zehmetî têda dît nevarokekê baş bû ne xirab bû lê li cem me gotinek heye em bijîm kuêr güzekê heye dema tu şikênî ka çîla wê bi zorî dertêxî yani em şiva güzarat bijîn kuêr ev pirtûk jî bo min wesa hat yani hindekî asê ye wekî piçekî hindekî bala min nizam bo min zehmet bo mamostayê pêşiya ha got bi rastî jî bala me bi wî şeklî kêşa hindekî ez min nekarî tam wekû ji dil bêjim île ez ê xilas bikim yani mirov nekêşe hundirê xwe da ew kêmanî hindekî hebû nizanim ji rastî jî ez jî gelek fikrê min got ece baş nefêmkirina min e yani sedem çi ye ji ber ez jî nezêde ez jî cana alî psikolojî de hindekî zêde rihet nînim rastî jî rewşî min yên nexweşî û yên din hene lê bala min tu alî te nekişand ez dikarim çend gotina bijim û dubarebûn hevala behs kir lê mesela dikarim bijin laperê 58 da gotiye dema roja wê hat dema roja wê hat ji bo hinde tişta tu dikarî bijî û piştî hingî du peyv neçûne gotiye wextê wê hat
مثلا لو داری شینو کو او قاز دری جو او قاز دو جارا روش بیتن بجن دا ما روش او وقت به هات از بجم هوا که زیاده واتا وید ده یادن مثلا چند گوتن هبون براستی حتی نهامت کردی دا نبیست نه تا به حریمی بن نزانم در رومان آندا هم حق دیدن مثلا انسان دکاره پیوین حریمی بکار بینه جبر اوجی کردی لازم نمیرن راست پرتوکی که درس دا مروف دکاره یش بوی پرورده مروف دکاره هنده که ساده و زلال چکه لی راستی جی گرک هم خانه خواب بینن در رومان آندا هر کسی دکاره زمان حریم خواب کار بینه او پیوانه نمیرن هم لازمه بشکل کلی خواهی در کبیم لی مثلا از یک نمونه بجم اینی دلا پر 58 مثلا گفته ادراکی مثلا از فهم ناجم ادراکی چیه عربیه از با نظام ترکی خود ترکیه جبر اسنها هندك فارسي وفرنسي وناجي أبوما إنجليزي جي وكردي يعني تركا بخواها كي تشمل ببرساس كارن عليك دا بجم نازمانا زمانا كي دزيه أسنها درس دخونم ساده 20 جا فرنسي وهر دامر دا دزيه إجدا في زمان من إجدا في فارسي بإجدا في چبريه أسنها بونا راميان نقاش كم لسر زمان پر مرق دكم جبوي بي طب بلا نبي توكي نجات پرستيك لراستي زمانا كي دزيه جبوی اصلا من ترکی دا پیف نبیسته آلیدن دا مثلا مطاله لاپر 63 دا دیسا لاپر 68 دا مثلا گوتنا انتیکه کی مثلا گوتیه بسایا معرفت اشرف کتب و شکل انتیکه کی این مثلا از فهم ناکم راستش بو من زحمت دیدن مثلا عینی لاپر دا گوتنا قبضه اف گوتنا نه دبنا سدم کوش بعد ما انسان تشته که فهم نکه براستی جی دبیت سدم ساربون جی چید بیتن یعنی اف کیمانین پرتو که هنر وکی دی یعنی کتابه که از باور کم وکی دستانه که از خلط نبیم وکی دستانه که راستی جی یعنی تشته که پیروزه تشته که کو مروف بکاره هیجان باشته زلال بکه جبوی بالا خاندوانه بکشینه و گلکی باش به دست ما مستصابن جبوی چداوشی گلک سپاس هیویدارین کو اف کیمانی کو حوالی مد بجن و آلی کو هنده که باشتر بیتا زنگین کنه جرابه بیتا زمینک برهمین بیتا و هم دجید ویدا یادن مسئله تکنیکی و چاپمانی حوالا گود یعنی تشکی ساده دیگر یک جهاد همه داویا پیوان به تایبت دم و رس خلاص دبل داویا همه پیوان حرف اگه زیده هاتی افاتیه سرکفتنش و همیات خازم خیلی بمینیم سپاس دکن مالی آوا ماموستا احمد کانی دستی خور را کرده بود بله که جان دیسا دوباره مرحبا جوارا از جی دخوازم براستی ببیجم دست نویسکار مسابه از نزانم برش خو وک دخوازم بپرسم وک راکسیونا جوشان خانه را وی بس اواکی اوی کتاب پار و کربو بریا کو بده جوجه پاشه چما دا جوجه وک پرسکی یعنی برش خو دناو اوی دا وی پار و کربو خو به او دخوازم یعنی وی او کا راکسیونا ویجی فیر ببم جبر چی بو دناو رومانه دا وک هوناندن گلک چیروک دناو هف دا هاتنه هوناندنه یعنی در دورا دیرو که دناوه داش خو گوتیه ام دیرو که خو بنفسینن یعنی مبس خو ام بجن احمد خانه دبی جبوی که نبجن کرد نه فعما و زانانه از وی پرتوکی یعنی وی مموزین خوش بوی دناوا او کا ادبیات دنیا دا جی مجیبه او جدبی کرد دوی ایدی او بخو دیرو کا خو بنفسینن دناوا رو کا وی دا وسا مبسا خو سا دیار کری وکال سر دیرو که خواستیه رومان که آوا بکه او بچند آوایا حتی وی دوی مینا کا اوی دا بشا دویم دا او پرتوگا ورهان پاموق ناوی مسوره و یا هوارا دیزلی محمد وزونجی لوی داره و یعنی اجی و کوان حول ددم لسر دیرو که اوه کی رومان کی به هف خینم
وسا مبسا خوش دیار کریه ل کاراکتران دا yani مگو چند او هنه یک جه مثلا چیروکا مندو سارین او چیروکی بسری خو دبه که ببونا چیروکی حتی دوی دریدانک مجاره که او جهانی زمان مثلا که ازیدی دروای خود کسی را نازوجن وی مثلا اینکی او ام بیجن همه işaret kiriye و درباس بیه یعنی tam ve nekiriye mendü sarında de beter le dora çiroka adisu yemlixane çiye ve hatiye gelek tişta aniye be çiroka adisu yemlixane ve ku gire daye ku adis çiroka vijiş xo ev mere zeriye kuştiye zeri ulay xo hawl dedin ku seri adis wenda bikin yani gerek çiroka behevra aniye beheva kiriye devirda yani işte ku heri per bala mekşan ez xwazim persekî serwî jî bikim gotiye ji quleya hezar û şevekî postacî hatiye Bitlisê gelo mebesta wî jê Ewliya Çelebî biye ku Ewliya Çelebî zanin gelek ciya geriya ye û tê Bitlisê mesela dîroka خان عبدال و ملک احمد پاشا مثلا وان چی بیه چاتیا هوله گلو مبستوی جوی اوه یعنی و بهتر حل دایه که دناوا چیروک و چیرچیروک دا چیو هاتیه یعنی گوتیه هنک چیروک تینه نفساندن پاشه دبن چیرچیروک هنک چیروکا آوا دکن وک yani دستان هم بجن او yani folklor و roman هنکی خواستیه بده برهدو خوازم پرسکی بویا واجی گریدار ونزانن yani رمضان آلان تزاخویا ماستری به ناو roman و folklor چکر بونو زاوی های جوی اوی هبو تئوری ادبیاتی که دوی تزکی اکادمیک بو خوازم پرسیجی جوی بکم و yani gelek tişta xwastiye bigire dest lê hema wisa awa em bêjin weka dest îşaret kî an ewkekî pê daye û hema cî da jê vegeriyaye li dora şerê Paşayê Osmanî ku hatiye mîrektiya xan hilweşandiye li dora wî çiye û hatiye yani ez bi rastî dixwazim divir da herî pir tiştê ku evala gotin ev mesela ziman êdî divê em ew bibin yani hinekî serê xwe bêşînin bes êdî yani bi sedan malperê Kurdî hene em bêjin weşanxaneyê Kurdî têr hene lêbelê mixabin hê jî tevî ku mesela her çar perçê welat hemû çar perça ji bo rastnivîsa kurmancî li hevkirin çêbû yani ji her çar perçê welat zimanê kesê ku bi zimanê eleqedar bû ez karim bibêjim hemiya li ser hinek rêbaza li hevkirin li hêna ne weşanxanê me ne malperê me ne nivîskarê me keskî jî ji xwe nayne ber çava yani ez nizanim çima yani êkînga çiro mesela devleta me tineye em bêjin hinek insana rabûn devletê wan hebûn ewkekî farz kirin her kesê bi wê rêgir û çû lê mala wan ava be hinek ji hemû perçê Kurdistanê nivîskar hatin serê xwe êşandin li ser hinek tişta bi rastî jî yani ji Celadet Bedirxan girtin ji gelek dengbêja û ewa û teva dan ber çava û li hevkirinkî çêbû ez nizanim çima nivîskarê me hêna jî tev li hevî çê dibe hêna jî yani wek gelek hevala go yani tu mêze dikî hêna ser navê meha jî li hev nakin ma êdî bes e dibêjin lazim e êdî li hevkirinkî û çê biye çi dibe bira bibe êdî em hema bihindikî jî li ser wê em bêjin pêlikê bi hevra bibin yek û bilind bikin asta zimanê xwe hinek li hevkirin çêbûne çima em pê ew nabin yani em qet qîmet nadinekî
مخصص زمانه بجم سپاسیا ودک دنگی تا نه ما مسحسی براتزانه به پروبلم دنگی تا چی بود دنگی ما از بارک ماتیه تمام دنگی تا هات دنگی خو زانبون گرتی بوش بود دنگ تبلیغ نبه ما مسته کاموران برا مافیا خاصه نفسته بود ما مسته سرگرانده توی پاش بی باخت تمام سر چاله ما مسته کاموران ببره دنگی تا هات گرتن ببره دنگی خو ما مسته دنگی تا گرتی دنگی تا ببود تمام کرم سر رومان هکا گو ام باخبن و مجارا موی ایرو مالا بازا لگوری همو انسانه گو دنویس نویسر کاری مجیوه مسئله زاده تشتی پیویس گرک ورن دان نگو زانبون مروف کومی سر هفدو بکیو بده باور دکم یا من هکا گو تشتک جینا بکیم زیده از خواندوانه کی باشم دخوینم لمالا باز حتی سهو 5 روپلا مروف نزانش خواه چه بیجه و چه کوده و چاواکی یعنی ناکشنه مروف ناکشنه ناف بیاره ناکشنه ناف مجارا خواکاوه خوازه چه بیجه پشتی 37 از نشاش بم من دو باوی و شنگال فرمانا واته لی اوجی تیره ناکه یعنی هکا گوز جمره وره گوتن اب رومان بیارا مازند نا بیاره بچوچک دا هاتیه وندا کرن دبن سیا تشتی بچوچک دا تشتی مازن هاتنا جبیر کرن یعنی بخواندوان هاتیه جبیر کرن یک بالا من قلکی تکشاند و قلکی مدخوست گو اب رومان مثلا ازان بم او پرتوخانه افدال خان یا گو ام دویژن پشتی کارن بیژن اسکندره مکدونی چاوا زرارک داو ام بیژن به هزارا پرتوکه مبرنا وندا کرن ملک احمد پاشای ترک جی بوی آوای کتبخانه دیروکا کردا جبتلیسه وکا گوم همو زانن تیک بروچو چاوا بر چه آوای بر چه رنگی بر مبخوته نگشتم که گو حواله که جیگوت گو ما همه کسک نبول برخواب ده او میره گو حتی خلات و حتی انزاکوده و 100,000 دیچه پاچه دستینه 100,000 پازی دستینه نزاچه دستینه پاشا جرد بیجه ما وی افدال بلنگاز نکاری بوش خوره همه 20,000 عسکر جی چه که شرکی بکی خواه بده کشتن همه 10 کسی ازیدی تنه خود کله ده باویجن آماده کربو یعنی دناف گلک بو یاری پچوچک ده یعنی سیپانه خلات سیابند و سیپانه خلات و گیتار زان ور حاصلی اف تشتی پچوچک گلکی دیتنا مده زیده بو و تشتی گلک زانتی لیکیم گلک ناوی گلک تشتا لیکیم زانتی هبوته ده و بویارا اساس ده بویار بون کاری بول سر فرمانا وی پاشایی یا گو تشتی گول شنگاله کری و بوی رکبریا کردا لوی دل همبر کردی زیدی به چی کربو لبتلی سجل همبر چاند و هنر و ادبیاتا کرداشی به چا واکر کربانا او پاشای شه او میره می گنا چه پیشیا پادشاه عثمانلی دی سفره بغداد دا لی پاشات او باز ده چای موت کی yani jmira gelekî nakok hat do mixabin ez nekişandime yani tiştekî gulo nedamin tiştekî divir de jî divez bêjim yani bi sada tiştê xweş tê de hene yani ew nebûyara romanê ew tiştê dî xwezî weke tiştê dî mixwend dibana min cara dê dua xwendmiş xwe pêşî weke romanê xwend cara dê dua ji bo got esûd jê wergirim ji wa tiştê piçûçik yani wa tiştê gom got ya ew tiştê piçûkê xweş ne got bêjim nehêja bûn micara dê dua jî ji bo wê xwend gelek tiştê başî tê de hene gelek tiştê bûya way hene lê mixabin careke dî ez dibêjim hestiyê pişta wê na wa tiştê piçûçik şikandiye tawandiye yalnız nabe şikandiye pişta wê tawandiye û zehmet kiriye û
يعني ابراستيه كوقت مرو رومان دخوينه دبي جو رومانا نوجن به دبي يا ديروكي به دبي يا بسيكولوجي به يعني يا دروني به يعني يا روجانه به نه دبي رومانا ما دغو ما خوندي دا اف حمود ناب هفده حمود ناب هفده هاتنه هوناندن وبالشكل كي بويا واي قوتيا هم داني سر ماسهون جب ناقينن يعني وك بقاسي بهالبسته كي وقت است خوينم چه قاسي كابينا چه گوتش بو چه گوت سامبولاوي چه بو چما اف سامبول كاراني موزيكاوي الكودريا بچرنگيا دو رومان دجي ازو سال پايوا فكري لهوكا غريام و لوتايا ويش بو چه اف دفرديا از كارم بيشم بي رنگي من رومان نيرخاند سرکفتنه جرات خوازم هیویدارم گو بان تشتی گو ام کم دبینن دبی گو ام شاشی بین لبر چعباب بگیره و بدوستانه و براتی وانا لبر چعباب بگیره نبرن کی دیتر سپاس جوارا سپاس دکن مالیاوا ماموستا سفگل مرحبا جا بجوی مرحبا از سریدا نویسکاری می پیروز بکم جبر کو قلم خو جبوی پیوی کردی کرمانجی دنویسینن ام رزداری و کدینه نه کو ام رشت کن آنجی خوشت کن گل که حوالن تشتانی زمین از نخوازم پر تشتان دوباره بکم لی تشتی کو حوالن گو از دوباره نکم لی تشتی کو مجیدیت از بوره پارو بکم راستی جی گاوا کو مجی کتاب گردستی خو من رخانده بالا من ناوی کشانده 1001 چرچیرو يعني وكا منطقة تركي جمرازيات هوا حسن جهاني زمين و منطقة تركي جالك تيدا يعني بنبير مصال يعني بوي منطقة عطمو مگو جالو چما بلا فرس به ماموسيك و برسوي بده ازي كيف خوش ببم شخو ماموسلا روپلا دهان دا دبيجه مرو عقلي خود دخل توركا خو و صبرت كيفي يعني لو دبي زانبونيا مرة تشبه مرة غوريوي أبي برتقجي بنفسينه يعني شو قالوا لي جدادس يعني تشتكوا بالا مرة بكشينه رازيجي برتق يعني بيجمكو چیروک بون چیروکی دیروکی بون چیروکی گالری بون آنجی چیروکی درونی بون مجه فهم نکرد يعني مجي حتى داويجي من برتقي قدام ومسر PDF خوان لراستيجي الزوريجي من داخل مقوزي بقدينم گرکو مرو بقدرین حقیقی نکا چونکو دبکو داویه خوش به گریدان و هناندن داویه تمام بکه لما خابن اجی لبورین آقا نویسکار خود خوازم که میزی تعمی کی نگر چونکو چیروکی گلکی دیروکی جده تیده بون بیجم سیابنده سیلیوی چیروکی که بسری خود چیروکی که دیروکیه yani mekaniği ki diroki bun yani farkın ceki me dirokiye bitlisu farkını koşmun be heve bike lur menui kemdi yani mütedet tamnedi yani berwan çiroki ku kem bun marvje fam net kire yani tu dukhini tu te navbere waka hevalan jani zmen ku dawiya waka babelot ki de qadiyan te fam net kire çi direje çima pey dur da qadiyan yani hatta ku mamusta buya awai yani ez lebolina udardım khazım ne ku ev hatem maro ve maro nivîskaran ra ev bibeje yani bizim 4-5 çiroke ki teru teji bana ev me henki dinav qada baxan qadana rasici yani maro da ku çiroke ki wa biçuk dukhine yani çirokan dukhine maro je famnaka yani pır xosti gote ki her dişte ki da perçe ki biçuk anji گوتنه کی آنجی دیروکه کی تدا بینم بر بچاوی خوینر جه تشته درینه لی مزده جه تشته در ندانی yani جه پیوان جه نویس از ناقضم بکم رزمانش خوی حوالا هانیزمه که حوجنه من دوباره سیباره خالا رزمان وان کیماسیا وان پیوی بکن yani لور مرف تدا دختم yani متافوری گله کی خوش بون yani راستی خنچر امجی زانی که متافوری کی جبوی کردان راستی متافوری کی پر خوش بون متافورا لسر خوی چوبون او تشتکی خوش بون چون هرتم بابی مت خود دیدم yani امهمو وقت رازاندنه yani metafora خویجی metafora ki جبوی کردان تشتکی دیروکیه yani کو ام همی شیارنن کو ام شیار bana ایروج و او metafori emi بشیار bana لی ام رازاندنه راستیجی Otini sarinu
û keleş serê xwe bi min ew çîrokekî balkêş bû. Gelo mamoste li wir Feqî Teyran Şêxi Senan gava ku diçe evîndar dibe li wir dibêje ku tu xaçê bikî stûyê xwe ez ê bi te re bizewcim ew jî li wir dibêje ku tu bê ser dînê me ez ê bi te re bizewcim. Yani gelo ew li wir ji wir bîgirtiye. Ez ev pirsê ku mamoste bersiva min bide ez dixwazim ew pirsê jê bikim. Ez çi bibêjim ez jî nizanim. Yani ez weka xaça pirsekî ketbû pê yani meriv tê de hûn dadibûn. Meriv dixwastin gelekî tişt jê derînê gelekî tişt jê tem bigirê. Yani weka mamosteka muran jî anî zimên henî tiştê biçûk te tem digirtin te digot rast ev e te digot berdewam be yani hona gelekî baş bûn. Xwestibûn pir tiştan bi ev bide girêdan lê hêla honakî evkê tune bûn. Yani geletî tune bûn. Lê çîrok hev temam nedkirin. Gava ku bi ser zimanê yekê bipeyviyana yani yek bi zimanekî karakterekê din hev temam nedkirin. Çünkü karakter bi karakter datin guhertin. Ku her karakter bi gorî zimanê wan gorî nivşê wan an jî gorî dîroka wan an jî gorî dema wan gere bê axaftin. Çünkü nivîskar ev bide axaftin ku xwîner jê tiştê derînê li wir tiştê jê dernet ketin. Min jî jê tiştê dernet xistin. Li bir rûpela şanzdan da bijê ji ew metafora xwe qala bi ew xençer sandık zîv qala van tiştekî xweş dike qala sênî qala van tiştan dike gelo li wir gava ku peykerê çê dikin li wir ser bedena jinê dibêje ez ê pêsîrê jinekî çêkim ev jî ew pirs be ji mamoste ez ê pirskim gelekî bala mirov dikişîne hevalî ka me jin hanî ziman yani gava ku demtê dema jinan nav Pirtûgan da an jî nava Guyeran da an jî nava çîrokê xwe da jin qest dimînin ya li ser bedena jinê tê karanîn ya zî wekê ku jin piçûxistin tê karanîn ev çima ev pirsê mamoste bile ev jî bigirê ew dersvan bide ez kêfxweş dibim. Rûpela notu heftan da bijê zilim jî mîna dadê ê şerbetê yek bi şîrîn û şekirê adin jî bîr û jîrê yani henî xwe ciyan xwestî rastî jî ew bide peyam bide bêje ku em evin yani ku em bi vê awayî bin em ê bi vê awayî jî bibin yani hemî tiştan girtiye yani klasîkan jî girtibûn nûjenan jî girtibûn ji peyvê xwe ez ê de dirêj nekim rastî jî ez bêjim ku bi tem min xwend na min Pirtûkê neheciban ez lê borîna xwe dixwazim dibare ji hemî nivîskaran dixwazim çünkü kedekî giranbaha didin yani ez ev bêrêzdarî ye belkî ez ê peyv bêjim lê mixabin ev roman min têr nekir romanê awa maye nîvcoyê maye ji hêla peyvê ji hêla nivîsê lê hêja redextê lê hêja hemî tiştê xwe temam nekiribûn ez dibêjim malayê ava be û serkeftin ez dema hevala negirim ku dem hebe ez cardim vegerim û nîşe ku min girtiye ez ê were par bikim mala ava be. Spas dikim. Hevalê Arda eger tu ser navê nivîskar bersivê nede kerem ke. Ez ê çima ser navê nivîskarê ser çavê kerem ke zalim gotî İzmirê ke tamam. Me Pirtûk hakikaten jî yani durê dura de me ser pedefê xwe Pirtûk mere ser pedefê ser kompîterê mere binivîsînin gelek hertê xwarin zanî ji ber zimanê Tirkî mere dinivîsîn yani hertê xwarin tu ê dinivîsî têdî li ê nehat nivîsandin dîsa e hat nivîsan yani hakikaten jî got ser qazê binivîsîn daha rahat daha xweştir ama tu serê kompîterê binivîsîne zahmet yani ew dalî redaktasyon ya de redakte got romanê redakte bike ew barê redaktasyon yani ê karî dike ew barî ya yani goşanxane girildi ez werim ser Pirtûkê Pirtûk min ji şêwaza Pirtûkê hez kir yani çawa bêjim erê dest Pirtûkê kir hakikaten jî bijî ewilî fêm nekir yani hundirê Bagarakê de ya ji hundirê navê çi Bagaremiş bir kiriya ya ji hundirê şikef hundirê şikefkê hundirê kulekê insan wê here çîçiroka wê bîne em ê wê dirêk û derî bike çîçirok
yani eser ve direkt az fendik az bejin ki ve davya ve bitker kedri yani pertuk da ali şevaz ya bir serketi görmez görfad bejin eviyek adıdan eri merefem nakış berk her pelleki yani her pelleki gelek dış kıstiyi yani gelek dış bela kıstiyi تبيشي توي بلي دخونه دار بلي داد بيجي بلي داجي بلي اولي جريدا يتقالوا بلي دا بلي اي اولي نجريداي في برتوكي هر تشتي هري قاس قشتن دا الياني ادين يعني قالك ادين هيك زياده خطبه جوز زمانه برتوكي نعشقه يعني زمانه برتوكي ما عشق بنعشقه بلا شر زياده امشي zaten دبي psikoloji دبي درنيا شر ده انزاني يعني زمان شر هيك اشكال مره değişين eviyek bana ali evini yani evin Türkiye evin men halk kuştum kabirse seyahat umur şum umur ya biraz devam bıkır yani jibo çıkta kuştum her karakter ya da lehenge emveji gorme eji hati keleş bu o naviçi yeki dine şey bu keleşik etini navi ne diyorum ya yani ev her du karakterine görme da betir cihati skanı ve vision çap himayet çapji mevj bir kere himayet çapji rasici per başku per balkeşku spas Maria va gelek spas dora ki mamoste Mirhan Neden getirekir? Kurbu. Ezineki ji rexneyin hevala rexneyin ku jaliyen hevala hatin kirin. Eneki li ser esasu bilgehi li berçavgirtine van rexneyen. U hinek ji ji xwendina xwe hin notên di serê bide ku migirtin hinek jiwan jî li bir li ber binin ez hinekî dixwazim çend tişta bêjim ya yekê eger em ji fizîka romanê û teknîka romanê dest pê bikin roman hinekî ew fragmentên zana û alimên destpêka felsefê di Yunanîstana kevin di tînebîna mero. Parçenin, em bêjin beşên kurtin, xelekên biçûkin. û hinek ji van xelekan ji wê zêdetir ku dirêjayî û dewamên hev bin wek xelek û beşên serbixwe xuya dibin. Yan jî em bêjin hestekî wiha li ba xwendevan çê dike. Helbet xelek têra xwe kûrin, têra xwe bihêzin, dewlemendin yanî ji hejmarek alî. û mirov ji destpêka heta bidawî xelek bi xelek vêna jî dikare bidînê. Yani eger wilo bi rêw alîkariya teşbîhekê em bixwazin tiştê ku em difikirin em bêjin roman ne li rûyekî xuya dibe ne li ser rêyek düz û rast dikeve rê. Yani rê bi hevraze bi fitloneke bi zîvroneke bi hindik şê jî dadkeve jêr dadgerê binyarê yani ji ber wê jî yani takîbkirina romanê kudandina romanê û hejmarek kesê ku di destpêkê de carna li ser vê rêyê di nav vê birêveçûnê de xuya dibin, berçav dibin û wenda dibin. Piştî demekê tu nerê cardî berşevek bûn derketin xuya dibin. Yek ev alî ev tabii Tirkiye ev hinekî xwendina romanê hinekî dijwar dike, giran dike. Yani roman giran e. Roman hinekî rastî dibe
پدی به بالداریک کنسانتره به بالداریک خورد به خودن یعنی باوریامه از شرط اساسی بندهی جبو سروختیک تمام و هر عالی لسر رومان بگشتی یعنی رومان هنکی چه دخوازه هنکی جی آگاهداریک نسبی دخوازه آگاهداریک نسبی لسر دیروکی آگاهداریک نسبی لسر بدلیسا کوداباش و تمایا رومانیا بری بچند 100 سالانه آگاهداریک لسر اولو مذهبان آگاهداریک لسر هندره باجه بیشن نفوس و گلهیا باجه ev آگاهداری اگر نبه اینه که فهم کردن دشوارتر و زحمتتر داره دوره مثلا آگاهداری که لسر دستان این کردی لسر چیروک کردی اینه که هسته اینجا اگر از بگرم سر چند تشتی که حوالا گفت مثلا حوالی عدنان بحثا قوله کرد قوله چی؟ قوله دیویزکار بحثا دو دنیا دکی یک اف دنیای گشتیه دنیای که ام دناو دنن ام روزانه دیجی و یا دیجی دنیای ادبی قوله زیادتر سمبوله جهان ادبی جهان برهمداری سمبولیزه دکی وها که بحث کردن تعریف کردن که سر سال جاره که سال جاری که لبه کولیه برهم تن نرخاندن برهمین باش تن نقاندن و تن به نافکرن و جبروی جی خلق دنیای نورمال دنیای که ام دناف دن دنیای گشتی جی لبندی قاصدن کجبه کولیه تن که ام بیشن برهمین خواه تشتم خواه یکورد بریاوان قاصده بشینن حوالی می احمد کانی بنا ماموستا میر هم از بم تو سرناوی نویسکار برسوان نده یعنی قوله برا نویسکار بیجه گر پرسیته یا نرخاندنه ته هبه اوی daha چیتر ببه برسوی بدن حوالا اوی بگوری من نب متخصص از اینه که لسر چند تشتا اولو علی جواکی زیاده تر اولو ساکنم لی اگر تو بیوز بینی بس بی بلا بس بین نه لسر رومان چند نرخاندنه ته هبه بیجه ناوا ناو نکن اما نرنی ته چه به تو کانه کلمه خور بیشه تمام باشه یعنی بحثا رومانه که نویسکاره که رومانا اورهان پاموکه که نوی اورهان پاموک درباس نبی یا دیجی ناو درباس بی ناوی محمد اوزوک درباس بی لی ناوی برهمی درباس نبی برهم جی پاسی دیرم ادمایی دنگ بیجه این منه او وها یادن لسر ده رومانه ده حسودی زحفه حسودی و ادینا کو هیجی نپر بر بهبو به سروبر بپرسگیری کو به پروبلم مثلا امروزین حسودی اشراف جیملی خانی یعنی امروزین کشتنا مند به پلان اشراف و به تیرا اشراف یا جی امروزین تکلیا یملی خانی و عادی سوانا اوان جی امروزین به علیه که بالام رو میشینه حسکرنا من دو سارين بلکه حسکرنا حدي قاكو باقجو ده زلاله بله يعني تراجيك روجا كو ساريني حاضري ابجن ماتريال ومالزمه خي دعوتي اماده حاضر دكي تاسك حاضر كي ناوي مندل سبيل سامديه والبندي بابونا دكانه يهري دكانه دور ومن ببينه وبديه تام دوه روجه ده ببلان اشراف مند تي پشته تشتكي دين او نهيبونو تالانا پشتي شكستنا خانو اداما خان او بخوش تيرا خواه باوريامه مثلا ما بيستيه
جبه کتاب یانش کتاب آدم اخواندی کو باره 105 كيف انه مالجمه وما تبع الاوان بعد كله برنه لا از بخوا بقاسيكم دبي روماني جديد او قاس بالديتاي وبالتفرعات باري صدو بينجي دبي تشي وتشاونه از لي راسناكن فر بالديتاي وبالتفرعات افتشتهن تشبر انه اوانا يعني ايش كتابي كيف بقرج دس نبي صاحب بقرج ايكو خان بخاني بيسي وهر وكترو اوانا وليه تشتكيكو دو تشتكو براستي دلمروف تيشينن و روشي قالك باش تصوير دكن يجي اوي كو كتابك ويني حاجه ام باش لك البومك دكبه دست يكي او كاجي تمامي او وينو سورتي هنن شعبي وادر دخي به واجي يعني انا مسري واجي كيف حلوه كتر وانا يعني بقدر قيمتها كتابا وهوبيتيا برنبر كتابا تشتكي تركب راسي دبيرا مرود دمينه دو بلن كل راستي كتنه يك تي وان حدو بلا دبينه راضي وان عقلي جوان نابري وان بلا تدي خويدانا خب وان بلا باقيش تي ودافيجي بلك جوا سيتي رادجيه سيتي خام رادجيه بلتينه يك جوان بلاجي با رادكي ودبي بر آوه و لگلیه داره که بیه دالخی. اوجی باوریم بالا مروف دیکشید. تشتکی دی فلک. یعنی بحثا فلک پر زیده دبی. و او بحثا فلک و گازینه جی فلکی د سترانین کردی د جیانا روجانا د هلبستا د احمد خانی بقر حتى نزعل بإيده أو فلكي مثلا فج قال لك جرى لسلوي هي بي فكريم قال لك جرى فلك وكو خديبي يعني هيزك دسر تمامي هيزان رأي وهيزك كو تمامي جياني كنترول دي كيف جياني بريبا دبي يعني وقت أو بقولتنك تدي كيفن أمبيجن وقت قدري مطلق لتيناري وأب واخوياي بسكيركو بروبلمك جيردستو بندستاي كسي اللوازو ضعيف تم قازنها جي فلكت يعني تمام بكم سي نقطة دي تشتك دي بر جرينج بباوريامن وبإيرو بجي يعني إيرو جي عين أو بسكيرك أو بروبلم هذه تشي أو بسكيرك نيفيسكار شو نيفيسكار قال لك جرب كبينا بالتعليماتي برب الداوية رومانية دي نيفيسكار دكبي دلو ميجي خان و خان ددي قسكرين ددي أخافتن خان خورخ ندكي و خورخ نكرنا ويجي د نمونه ياند بلا شو قودي يجي أول كو سيامدي سليفي بدس براكي خوري بدس براكي خو شكري باوري بدس براكي خو نعانية وبشتر جو كتير در كتي وجاردي بقرية أو قري داي وبشتي كو تدي أو قري داي وشوية تشتكو هاتي سريع بجن دردوري إذا روشا خرجي أم بجن هناك كيمانيا خصورة فا بريا في كيمانيا سيامد ببيرتين مثلا دخسي وانا أو جي شيء دما دبيجي م سليب وبدليس من نكريك مثلا أم بجن أو بقي ملاز قرتي كو دوختي خد بير نبويك دوختي خد امجن تالان ترو هر وقت ترو وانا اف ایروجی اکتوانه يعني ایروجی مثلا کردا و یکیتیا کردا ایروجی د روجا بدیو ام دبین روجا افای کردستان خبرت که اول باشوره کردستان جو اف مثلا زيني ورتي وهر وقت تر لاوروبا والدبر لحر دري مناقشه نسر جديد دبلو هر وقت ایروجی اکتوانه تشتكيتين او هوالا جيبور امريكي بروتستو شكل بروتستو براسي زعم ببروتستو بدجبري بوي او قاتش بودن اما ندجبريك شكداري ودجبريك سيفيل لهمبر داغيتاليه ولهمبر اذا كنا خانو هر وقت ترنبويه او جيمرو ديشيني يعني بروتستو كاي شكلك بروتستو اسخالات شكلك بروتستو هيكو ازدي شعبي خدر دخن
جبوكو تشتي دبنو دقوم نبين اف بروتستو نه بروتستو يكي كومروك نمو نبقري بيولا ام في بروتستي ببيش بفرت بكنو اوانا لشونا تشابي خوا بشيشه صور شيشه صور تكور بك اول شورش بحثا رزقان كر رزقان نا تشابي خوا كورناكي يعني حتى الداوي هولك ويتشيك بالداوي داوي تشيك جبركو رزقان لبا خانه حتى دقيقه داوي لبا خانه او ولو يادن مثلا ابجي دنا بريزه كي قلت لكم خان زيدتر كسكي وك هارون رشيد بو زيد جراني دا علم وزانياري فن وهروكيت لي علي تشكداري علي خفاراستن علي برفداني نا علي خورتي خان بو وبراستي جبركو اب علي نبو خان شفا يعني هم اعدام بو پر سيري جيكو كوريوي تين شوناوي يعني هم اعدام دكن وكوريوي جي تون شيلاوي قبولا كوريوي جي بسريوخا تراجيديا كدن وانا الباور مو ابقى بس بهنك الدريج بو يلا سباستكم ما مستمالي افا هوالا ليلى aynur Dengim heye. denge تزلاله İza baş. باش دیسا سلاف ریز از سری دا بجم راستی از در و جا دا 5 ساعت را ازا مجبر که نقاشخانه دا فکرت من اکی بار و کاری مگرانه ایجا من هنگ نوت گرتنه از هول برمان نوتا بخوینم یعنی جبر که پیرامه دا چویه کلمک بله موسته جهان روش من بری سحر برهمی خواندنه سرکش رش و گیتار بیتیل لی مالا باز ستیل کنیه مامسته از بارم اوا بزانستی یعنی وهانمیسیه تلوی که از بخواه سرحدمه براستی یعنی زمرا سریدا گلک زحمت بوم لی مالا باز بین افراد خازه یعنی از بارم نویسکار بزانتی گران نویسیه خواستیه هنه که زیده بارتی خستی خانده وان بوی ویجی گره که مرم هنه که بین فرهی تر بگره اری لی نوتی که محلدانه از ایوانا یا بکن از ایوانا من زمان گودیه هناك هوالان جيكوت جبركو ايجي تخازن وان اكي خا بيجم او جيكو منوت كرتيه مگوتيه بيدين پرباره مثلا روپلا ده هادا پاراگراف 4 و 5 دا ده هبو گاندان نویسکار 5 جاری گوتيه خوله اوا روپلا ده هادا سری کتابی دا جی که وقتا هناك بيدين پرباره چه دبه خواندوان در روی زانی او دبه عاجز دبه یا ازو سامه دیسا روپلا 41 دا پاراگراف داوی و روپلا 42 دا نویسکار 21 جاری گوتی شرک د روپلا 41 پاراگراف داوی و روپلا 42 21 جاری گوتی شرک یعنی اوا شرکی دور عجلان از بارم دیسا اواج دبه سبب عاجزیه که خواندوان جمعتنه عاجز دبه یعنی که وقتا پر باره دبه دیسا ده روپلا 113 دا پاراگراف 4 دا 4 هبوگان دا نویسکار 5 جاری بوتیه دورک یعنی اوانا ای دوباره برادا روپلا 46 مگودیه هبوگا داوی دا گچه که گود تجوکو بزانی هنگی به چه شوق و ذوقی خزمتا وگر من گود وقت کرم کر خواه میشینه از ببیر ناینم یعنی من برادا گود یه وقت کرم کریه خواه میشینه یعنی تو نای بیرامن
از به بیر ناینم دبرادا دبه واتیا کدنی هبوکی او دیگه یعنی واتیا هبوکی خراب دیگه یعنی گچی که گوتیم مش سارینی گوتیم مشوارا به چه شوق و ذوقی خدمت کرد من گوتی از به بیر ناینم به بیرانین هنگی واتیا هبوکی خراب دیگه یعنی از بکشاش فهمدیم مرا ساعت روپلا هفته یک پاراگراف داوین اشرف لی فکری بو کلش دخوازه وی دوری دیا خواه بهیله اواجی دیسا نویسکار یعنی نویسکار از وقت مگوت مبرسی برهمی خواندیه از زانم خودی قلمه که خورده دوی هبوکی دا اشرف لی فکری بو کلش دخوازه وی دوری دیا خواه بهیله یعنی کلش خوازه وجدیا خواه دور بگیری یعنی وجدیا خواه دور بگیری و تا وید خوازه دوری دیا خواه بهیله برادرش دیسا ماسته جان چه ماسته گوتی نزانم یعنی بلکی از سیودم روپلا حیشتی منویسیه پاراگراف سسیم یم لخان خواه سوشدار دکر و دلی آدیس لپی خواه هشته بون یعنی آدیس شخواه مریه یعنی ورادا یم لخان خواه سوشدار دکر که دلی آدیس شخواه هشتیه لی نویسکار گوته دلی آدیس لپی خواه هشتیه ورادا جدیسا یعنی بوی من واتا هبوکی یعنی من برادا گوته چه موجود منطقة زماني هبوكان. إذا برا منطقة هبوكي خرابك يعني واتها هبوكي أو دقة تأثيروني هبوكي. روبل سيد تشل باراجراف داوية موجودية نويسكار دچن جادا و نویسکار چند جادا حال و روش درونیا خواه و هولدان خواه به تاوی متنی کریه یعنی د چند جادا اوا من یا دست نشان کریه اوا رو پلا سید چلیه جبر کر نویسکار چند جارا قالا خود کرد بی از یعنی از ایکو من از یه آها یعنی کدی یعنی خود دست نشان دیگه دبرادش خواه خواندگان وقتا که متنا نویسکار دخوینه درونیاوی یعنی شخصیت دوی یا وی یا جوی شخواه خواندگان اوی در تخولی یعنی نویسکار برادا یعنی وقت مگود مثلا وان حرسی برهمی نویسکاری دم مخواندنه از وقت مگود اوه ستیلیا کنویه لی خواسکا نویسکار نکرانه بده اوش مرا هنکی بلوب خط یعنی برادا مگوتیه نفساندنا لهنگان و مکانان نویسکار به تواهی لهنگان تنی خان جعالی سر و چاو بیجن بالی دا دای نفساندن و اکی دنی قط لهنگی که خواه یعنی مثلا من نزانم از بلکی از وان روژا پروستان دی بوم من اک نکر نزانم من دار روی مثلا من بیجن جبر کورا دا عشق سارین و یا من اقصا ارکیه یعنی عشق که معصوم خوشه متخواست جاوی من چطورن چطورن یعنی سارین چطوره یعنی مثلا جاوی ارکی جاوی میری زری اوی چند جاره اوی چقاست کنی جاو ده بیجه لیاما اوی جاو پر بده لپیشه خواندوان را دخه لیوکی دنی لهنگی دنی تنی خان دای ناسان دنی بیجن بالی دا سر چاو دا اری مگوتی لی به تفگر حال و حرکتی نوان رنگی آخافتن نوان و معرف حیث و ناس دگه گو او قرارتر گیم زیده چطور خویا دگن اری یعنی او یعنی بیشن بالان سرچاوی آنه دن اصلا دنی لی معرف بچه که او حیث دگه یعنی ورادا نویسکار جیره که او بیه تیوی کنه دن اصلا دنی لی آخافتن نوان بچه که معرف حیث دگه دیسا به وگوتنا تیرتیروگان و معرف دگاره
مکانان لبر چاوی خواه بخواه خواه خیز بگه یعنی مثلا مکان قطع او نگیه نویسکار مکان زیده ندای ناساندنه لیب وگوتنا امبیجن چیروک و وگوتنا و مکان مرم بخواه خواه یعنی خواندوان یعنی وقت مسئله دا گوت نویسکار باورم بزاند زانستی پر بارک یستی خواندوان یعنی وقت مگو تبي جواز بخاص سرحدة ما يعني من زحمتيك شان اللي بينا فراد خازة شنكي من زنبوك إنه يسكر برادا بزانستي وساكرية شكلي تنبأ بلي شو هي 2 ساعات ما خلص هاي كيف برادا مگوتیه برادا هفوک اککن گوتیه مگوتیه نویسکار و ناساندنا لهنگی جنی دا هما ده همه کاراکتر دا جن وک خداوند دای ناساندن برادا ما قدر جنی دید مثلا تکنیک و منطقه زمان لهنگان از چون باورم دنگ من هیه هري دنجت هاي مخوجرت اصلا تکنیک و منطقه زمان لهنگان موجودیه بکرگر و آخافتن لهنگان زمان این بتمن زمان این بتمن ایرونا کبیر ای گندی ای دین و که ای بچوک در پرانتز دام موجودیه آبچوک یعنی یملی خان جبر که هر دعوة لیستکی دیگه متن رومان جعالی جهر جدابونا زمان دا سرکرتیه یعنی براستی مثلا نویسکار ورده عالی زمان دا مثلا یملی خانه بتوی لیستکی و یعنی بجن کلش بتوی گوتنی ویدوی جنو آهایا دیگه فلان یعنی بگوتنی وان و زمانی وانا مرد زانه مثلا کیه زمان شبدو دای جدا کرنی مگوتیه نویسکار سوسیال پسیکولوژیا پر خلقان به رنگ نوان جدایی و مسلمان ازیدی و فله برای لهنگان و لهنگی برای تیرتیروکان و دستان و خوش لبر خواندوان دای رخستنی و برادا مگوتیه سحر مل محمد تبلیبوینا اولیا چلبی بمنيتي ودورا خوفا للسير خان أحمد باشا بيسا من الكيريا يعني للسير هرمي مثلا نويسكار خواستيه امبيجن دستانا خاجي وسيابان دجبركو أو دستانا ايدي هرمي يعني امبيجن ديسا بريا شخات سريدا جي دبيجي دبي يعني رومانا لسر گوتنین بنگهی یعنی براستی اوقاس دولمندیا گوتنین بنگهی درادا هنه یعنی به حد به حسابه دیسا مگوتیه آلیه منطقه متنی و ریالتیوی دا عالی خوی پیروزی مثلا خوی آبدنا سر آگر موجودیه دورا دا نویسکار مثلا خواستی هم بیشن خلقی هرمی به تبی رنگی خوی پیروزی دا عالی مثلا اوکی دا نظری دا لاهور قتلی از حتی 11 سال بوم استری پیشگاه خرازان هری واری پیشگاه مرد چروک دگود و لاهور قتلی هرتم دگوی مدابو بشرا بالصالة نصا مجبير كل حطاني نيسكر برادش قاي بوتيه بودستانا خجي سيابان من دستانا خجي سيابان دا اوكر او قصالي سارة درباس بو نهاجي مالا باز دا لهوري قتلي صدر كتن بريمان براستي نيسكر خاصتي پر بوتني هرمي و امبيجن بفيجن هرمي امبيجن دستان بحمر رنگي و خملانديه پر رنگ تبدا هنه و تبی که بعد بیارا 1655 باورم نویسکار به جسری متنی حتی دنیا متنی شهر
بچیروکی و بدستانی و مثلا هنگ روپلا دا تو روپلا دخونی تدنیاری تنفنا بچیروکی گیدا aynı چیروکی که بچکتی من تنها چیروکی دا تو رومانش بیرد کی دویجه ها و چیروکی که پشتی کو روپلا دو هرنی تو تدبینی تو دیسان بیشن لهنگین سری که دوره دا سرانگی خیلی رومانی ورگرد و تبي سري حطاني بني مثلا بويرا احمد دقيقتي داويه يا دقيقة داويه يا داويه شوي تبي السر شارع 1655 نویسکار حتاش دستی بی هاتیه بگوتنی خلقی هرمی و او شرا دای آخافتنی متنا خواهش سلوگانم دور گرفته اسپاس دکم آی مالا تاوا گله اسپاس دکم را خفیم نه تو 10 دقیقه 11 دقیقه تنی اخفی زیاده نه اخفی یا سپاس نه سپاس دکم مالیا با کیه جی پی اف کی دورا خافتنه امین کرم که اولی امین بدنگه تفکر دنگه متى ما مصطفى اره كلام كده دنگ نهاد شوية قالوا دنگته باشه قال لك زلاله باشه ام جي دست بكين نظام از جي سري دا بيجم ما مستجيهان رس باز شويه برهمي از جي كو دست بكم بله براستی ما احمد کانی ما احمد کانی جیانی زمین لسر لحف کردن زمین و ترم و تیجه زمین براستی دوام هنا کی بالدار بن حوالي ما يكون بنفيس على قدر دوام هنا کی دوام جايده بالدار بن ام بيشن لجم من اخو شش حط كتابين رزمين هنا دوان رزمونان ده هميان جي جبو جناف کا کسای کمین یا توانگ گوتیم من یعنی شما ماموستا جهان مبنی قد معنى نداره يعني اوین کوری زمان زان و نویسین در همین خود و لسر اون بر همان درس داینه و همین چوت نه یعنی ما شاش فهم بید تاکیدم بالکش هنگ که مینا کشت شیفرو بکن شیفرو تلفنی بکن دنجی آلیه توان گده حکم بید سر زمان نوی کتابی نها چوایه ما مستن؟ نها باشه نها دنگ چوایه؟ باشه دنگیت نها دالی رزمان دم ببیشن نوی کتابی خوشی هم کارم بیشن گرک مالا بازی بویا یعنی حکم وی باز بکن هرچ ام من می بفکرین جبر کنم با کره کردستان پرانی نیر ناتوینن جبوی مالا باز هات یعنی ویسین هم بیشن پیوا مالا هرچی بیا ما دکاری هم بیشن مالا هرچ نه دویا ما بگو تا مالا هرچی نه واسه اللي بلش جبر کو باز نیره هاتیا گوتن مالا باز حتی هم کنم بیشن سری کتاب پاجی خلاتر یعنی آلیه لگوری رزمین وقت خلاتی تی يمكن لانه حوالي ما لسر زمن خبرتن بيشن ايديا وترجيح كان قارن نير نتاوينن هبانو امام جبو رزمان ام قارش نادنه ام مالي ويجي على الرزمان تشكيلني بله بعضيك عجله بكم ساعات ونيفي ما خلص اجي عجله بكم ولا منيف ساعه ما هنا انجا خلص بنا بس ساعه ما موسى دوسه دقات برهف بكم وبقى تمام كلام داربي ام وقتی پرانی رمان کردی را ببینیم رمان داشتی هم درین کاراکترین رمان ایدالیستن یعنی چه ایدالیستن وقتی در ویج وقتی هات نخویا کردن یم باش تام باشن یم خراب تام خرابه ام نبیشن مثلا من تشتکی خراب جدی کار بفکره تشتکی نینی جدی کار بفکره تشتکی نینی جدی کار بسری لبری تشتکی وسام دمان دنابین و گلک بر همین دنجی پلانی رومان کردی دارم نبیشن همین هربت اول سر وقت و سر کفی دنویسن نه لبری پلانی رومان کردی دا کاراکتر سر کاراکتر پلانی ایدالیست تشت ایدالیزه دیگه دو وقتی مینا که دو نهش بیکرین او کاراکتر جی انسانه که
و سرپیهاتی نوی و فکر نوی و رامان نوی و تفکر نوی انسان که هر تشت و تین سری انسان و دهش انسان دبون دکان بیت سری نوی دکان شی وجود له اب راستی بمن هر چندی از زیاده جوجه فهم جینا کم دوی جی ایدالیزه کردن جی کاراکتر جی ایدالیزه کردن کاراکتر هم دوی رومان نوشن ما هناکی خوشه بدن چیترش بگذار ما ام دنیرن رومان دنیای خوش وی که پاراستنا وقتی دم مثلا جنه مروفان حوالن ما پرسگری کن د کاراکتر جنه دا چند تشتین کیم گوتن بمشی ما میناکو یملی خانه میناکه دچی دبون جبر کدام اول عادی دویش خالت اینش خوب تشتکی ماتریال دبیجه چو اوبت سر پشت حسب خو نه مالبات یملی خانه هيا نه جیوی هيا نه واری هيا حج کو مرو بچش خورش جه دکانه کی بینه مرو بچش خورش جه کی برهم بک بینه به درومان دبیجه چو اوبت سر پشت حسب خو خورم ولی هات یعنی پشتی زواج دوی ام دنیرن مالبات کی یملی خانه جهش شانگی يعني جرى اول زواج يعني كان ده مربوط تشتكي خويانا كي وقت تشتكي ماتيريال كي خويا كان نوك جن نوك كاركتر نوك انسان هر شب دي نوبه انسان بو كاركتر بجي برام موسا ما ببخشينا يا حوالي ما يكون هناك بيرا زحمتيه ديكشين دبيجن او كجي هريك باري لسر هريك باري يعني جبر جبوي خواندن زور خواندن وي چيروك بهبن تام نهاتنا گريدان يعني تو كيجان باشه چيروك تفنو چيروك جتفنو رومان درخي تشتك جتفنو رومان كيمنا بام بيجن چيروك سيابند سليوي ام جناب رومان درخي تشتك جتفني كيم دبيگل دخوازم ما مستوى جهان ويجي برسوي نو باش ببن انجي ام بيجن هر دو باشن اولين باشن قله چيروك چيروك كلام بيجن وان هر دو باشن انجي باشك جوان رومانی ام درخن چش تبنا رومانی کیم ده چش چیروک سازیای رومانی کیم ده od خواندن زحمت حرکت چیروک یعنی او چیروک و حرکت بر به هوا نامشینه و تشتیم کو از بجم او راستی زحمت بر کدام تمامو ام زیاد شیروه نکن جمنجی افقاس مالا و آواز بوی هم گذار کن مالتا Allah spas dikim. Dengeme tamam usta? Eri denge teti spas dikim tamam. Kesekini yena xafini u bu xazın tişteki cuda bejim. Nerse ki Ezkarım bejim. Kerem ki nerse rezman tişte heval got yani az bubun az vak müdahale dikim ama tişte hevala gotubun cuda iwan. Yani Kerem ki بله اجي سپاسیخ پیشکش دکم جبو همه هوالا و نویسکار حتی کارم از نکردم دوباره هوال خالین دوباره کردنه و کماسیا نویسه پرچبونا رومان آنین زمان از نکردم آن نجاره براستی از تکنیکا کو نویسکار تبلی yani خواندوان تبلی رومانی و تبلی خواندنی و جوی تکنیکی هست دکم و دستپیکی مدگو دجی اکتا کار چقا بالدار بم دهیل اکتا و واناش کار کرا بم وان چیروکتین گوتن elbet جیکی وی هیه جبو تشکی هاتیه گوتن yani تشکی برادای ناکهون رومانی حتی روپلی دستپیکی پر لجیروی ندنشتن رومانا مرادхан مونگان یا رومانا هلبستوان هاتشین مگو گلو به تختیک وسا هاتیه نفساندن یا جهونا کا وسا دبکو تیدا هبد به جوی سودورگر به همان دشبیان هف her kuhatiyun Havalem denge bira helbeste Şeref deng daru dar. Tupurj mikrofonu duri nizam kutbe. Naha çavaya gelo. Naha başı.
mehabun şedik. Beli yani migod dbeku nizam romana Murathan Mungan romana Helbestan hatışımı ku dbe sudvergirtnek jve romanı çi bu be jber himane dişibin hefte da hebun honak jî dihelekta perçe levan perçe dawiye da gijin hep tevahi ki saz dikin li mixabin ez hatim dawiya romanê jî bi tev baldarî mikan ez tîne gîştim yani piştî roman qediya ez bixwe li ser fikirîm dibe romanek qediya be herî kêm dîmenek ji romanê zindî ma be bi hawekî di hişta ma be dîmek wisa ne ji be tişkêm da mayet nav romanê da tune bûye perçek bu perçek denk tune aneka denk heye gel anhate yani bawarım internetçi hela honaki da heke ev çirok bahaveki bigiştana hef u cevherek derxistana holi her çirokek de encami da tişkili zedekra de bu romanek serkef gibi tişki nuhat bu cerbandın yani cerbandın tişki başı ev cerebe bu devi merv piroz ki yani te cerbandın işte nuje ye klas vedatır tişki te cerbandın li pişti romanı karakteri romanı ki bu yani karakteri ve romanı ki bu müşko persemi berfa vine da çen nav hatmışım ama kijam bu karakteri romanı yaci karakteri ne mecbure yek ve çen karakter jid behebe tüne bu dem ki mugo men de ve karakteri romanı ku bar bigre serpişta xo kevir kil seri ketmir çuma mir yaci çuma avqatı da hat ve gotin la havayma an sarin disa bu havi yani ketnik hakiji ne bu karakter yani bahavek bari romanı ne gir sermile xo de encami da tişti ku ez bejim yani tişti hepar hatin gotin ez nakev man mijara roman dawiyawi çe damın ez dinav damam fikrim mitişki li ser dest nedî ji xura tenê hêla rêbaza hatiye karanin yani ji rêbazê karim ser ku ew rêbaz honaka wî jî bigîne hev dibe tişkî serkefterî hevalê din ji xwe gelek tişta anîn ziman spasî xwe pêş kişt gelek spas dikim maliya vat ji ber ku dem te kurt birrê maliya va spas dikim kî heye kesek Vim wargi mugo dem kin may vala na khfin ma fi wan hey ab chiknekin حسيت تام ترساندن ام هو يربك ما في دم بيجي وري قلت يا مقول يعني باشكر انا تباشكر براستي تريد هناك هبال قالك دريج داخل نجي كيم انا برا هركس يعني هركس ما في وان يا خافتني هي بيقوم يا مدى حسين مثلا زمن ناخفي حجي ناخفي هبال زاغروس ناخفي يعني نظام خوندنا ما استاذ باخ حسين كلامك مع مصطفى حسين يعني جبوا خاطر نه تشتكي جدا هبه تبغى تصير زياده بك كلامك بله هوالاش خو پریتشتا آنین زمان اثر کاراکترا بویژم که ماموسته ام بیژن اولا باوریان پر آنی زمان مثلا پر اولو و باوری تدا آنی زمان لسر وانجی نوی کاراکترا بوان اولو باوریان گریداین او پر خوشامن که بو یعنی چو وکا کو یزیدی تدا نوی یزیدیان آن نوی ارمنیان تدا هبون او پر خوشام چو دمو مکان ام بیژن دم پاری کی قلس بو لی باش بو لی مکان کم بو یعنی زیده قلس بو از من ویادیت جخینی
بشا هشتان خلطین منطقی پر تدا هبون اف بشا هشتان جی نویسکار تارزک جدا بکار آنی بو پر اوجی پر خوش بو یعنی تارزکی جرباندنه کی پر خوش آنی بو لی کم ما بو یعنی بینا کو آگاهی اوی جهنک تشتا تنه به آن کم هبه تدا من دیت درس داین هبو تدا خیالین خوش تدا و گوت بو اوجی خوشم چون خیالون و خون و خیال یعنی او پر خوشم چون چیروکین خوش و گریداین وان میناکین خوش تابو اوجی باش بون از ویاجی بیجم اف برهم جه پرده و بریان چیتر بو لی کماسی ضعف بون و مالی آواج بو ماموسته کوی برهمیج مرا یعنی جخونه را وکا دیاری کربه بله اوقاس ماموسته سپاس دکن مالی آوا حجی رمزی کرم که حجی دنگته بکر حجی ماموسته اجي چند تشتاوي مس پردريجنا كمشخه ما بريجي قلما جيهان روج خونديه يعني ما پرده خوند بو روماناوي پرده خوند بو نويسيوي دروجنامه اجي مخونديه اما دما في رومانا مقر دستي خو مرد بو قينا قلما ما مستا جيهان روجن تشكي جدا بكاراني بو دما مرد رومان كي دقر دستي خو گمراقب مرر چک مرد خوازه مرد بخوینه مرج دسته خداناینه مگو بلکی روزانه جبر روزیه سرهم وان نرحت از هقصی ناكم ناف روماني يعني أسقط ندكت ناف روماني مراقب مرتشي نذكر يعني مقدان دما يعني محتى داوية جيقوان لي مبر نعجبان أزوري ببيجن برا ما مستجيان مببورينه لقوري من نوقع لما جيهان روجبو أزوي ببيجم وسلاب ورجو همويان هوالان دريجناكم ما مستجيان قال سباستكم معي كسك يدني يناخفنا مستقبل كمان اگر اجازه هبه كلام كب برسك كرتو كرماجي برسا جبر كو از باورت كم وقتا خافتني نا به حوالاش گلک تشتان زمان اجي ناخوازم دوباره بكم تایبتی مدخواست حواله جهان دیمنه که خوش بتلیس بدا بتلیس ناونده که کردی خانه دیروکیه من او وقت کماسیه که دید دیدیا مدخواست مثلا جلو برگی حریم بتلیس تایبتی لما بحثا جنا دکر گره او جهنه که دیمنه که جویجی بدا من او جوی که ماسیه که دید لیتا بگه لک حالی باشید پرتکه دهنه امتنه باسط تشتی نگاتیف دکن پرسام میشه اوه جارا یکی من او پیوا دید مثلا ام بینی در روپله بیستا دا دبیجه پا از برچی بوما در روپله 148 دا دبیجه بتلیس پا 40 تقویمی با پیوا پا من فهم نکر یعنی دمانه مایه دایه معنی یعنی پرسه ویا چیه اگر ویا اضافه بکه از که خوش بیم سپاس سرکفتنا بخوازم يلا سپاس دکن کسکی هیتونه کسکی نتونه ما بشرف میجی خوندی چاوی خودت یادکار کرد من پدرفه خوندیم چاوی خودت یادکار کردی گره که ایشت تشتا بیشم اما ازش وقت میشه اول رو ازش دوباره نکم yani میشه حتی بشا پنجمی خوند از ما مستجیانجی ناست کنم ما پر برنامه شکلی لوانه ازانم یا مگو وار نما مستجیانه yani از خلماوی زانم از ناست کم آلیه ویجی حتی بشا پنجا مگو وار چیه از خود وكفارا قوتن راستين بيجي خوكت بشبي مقو عجبا البدفيد خوينم عجباس كونسانتري نابم فالان
پاشی حتی پنجام گو یا شیزوفرنه که یا خونم وانا پرچه نه یعنی هر یک خونه که ناف شبه که ده حب خوناد بینه خونی پرچه هاتش مروره او یک یه دنه الجمع دبن دعوتا جناه ما برتوك وردي وقت دعوتا جناية يعني هر جياك جيكي درد كافي تيدي كافي وك افسانه وك چيرچيروكا وك دنگ بيجيه يعني هر يك آلياكي دي كافي tarzek cuda bu jber ku cara awul gavan millet tarzı nüh ticaribinin u paşi awli ew jê fehm nakin millet dawiye dibe ya vay tarzek nû afirî û pir meşhûr dibe belkî me jî werê be min xwe ger weke vala got ne mecburî ba min ê pirtûk dan ya ji ber ku hem li ser pedefê dixwend hem xwendina wê zor bû û hem bûyer gelekî tevlîhev bû hetey dawiyê jî min xwend min got ka encamekê jê derkevî yanî gava me re romanekê dixwîne tiştekî dixwîne وەک هەڤالا ژ گوت ne karakter têde bû ne mekanek têde bû yanî karakter gelek dikevin û derdikevin ê encam çi ye divê kevir lêket mir yani encama romanekê kevir lêket û mir yani li gorî me ne çîk bû ama fehm kir ev ne romaneke klasîk e ceribandineke nûh û tiştê wiha yani ama xewnûn û dibêjin çi alav û materyalên û yên karanî ne gelemperî yê kurdewarî bû yanî nîşaneyên romana Kurdî di nîşaneyê wan hemû têr hebû hewl li gorî me belkî li gorî xwendina me hûnandina wê bûyera wê mekanê wê ne li ber çav bû ez ê jî axwasî bêjim û pirsa mamosta Ahmed Kanî ewlî kiribû ez jî dixwazim dubare bikim pirsa min ê ewl ew bû te ewlî PDF weşandibû paşê weşanxanê weşand ji kerema xwe ev jî pirsek me hevalê azad tiştek nivîsandî hevalê azad tu yê baxî ya te peyama xweşandî ez ê wê bixwînim ser navê jejeyê peyam şandî çikê çetê de hevalê bixwazin dikanin Karim dusê peyva bibêjim hûn zanin kerem ki tu jî li ser navê hem weşanxanê hem jejeyê hem azad zal em ez spas dikim berê her tiştî ji bo ku heval bi kurayî nirxandin berhema mamoste Cîhan di heman demê de berhema me ye jî hemû kemasiyê wî wek weşanxane em digirin ser xweşiyê me û van salên dawî yanî sala dawî bi taybetî way salkî di sala em bêtir li ser sekin çunkî berhemê me çiqa hatin nerxandin ew qas rexne hatin çiqa rexne jî hatin ew qas bûn sebeb ku em xwe durustir rastir bikin em spas dikin taybetî edîtoriya me û redaksiyona me zayîf bû niha em dixwazin xurt bikin belkî hevalên me dizanin niha Ahmed Kanî yek ji edîtorê me xebatê me hinek desê wî dane berê kemasiyê me çi bûn me ji nivîskar ra bêtir gihîşt nivîskar jî ya dida çend kesan kesên ku edîtorî bikin û em jî bûyê bawer bûn ev hinkî kemasiyê wan kemasiya derdixistin helbet ev jî ê me ne em nikarin bibêjin êkîne jî di vî awayê da em spas dikin ji hevalara ez karim ji bo hevalê Cîhan hinkî tişta bibêjim madem we mafya haftinê da min hevalê Cîhan rast e tarza xwe guhert lê ji aliyê têkiliya nivîskar û weşanxanê ve min berê jê ra gotibû ez ser jê ra bibêjim bi huzûrê hevala da wextê berhem bi taybetî ji bo hemû nivîskar a divê meriv bibêje wextê berhem xilas bû ji destê nivîskar derket êdî divê nivîskar tê destêwerdan neke lê hevalê Cîhan her cara ku berhem dihat berdestê me rojkî şûnda roj bi dîsa xwendiye min hinek guhertina kiriye yani ev ji bo vê berhemê jî ez bêjim ji bo berhemê berê jî ez karim bibêjim gelek caran nivîskar wek edîtorek destêwerdan dike ev bixwe ez viya ew nakim ez wek rexneyekî ji hevalê Cîhan ra bibêjim û nivîskarê me bi xwe jî ku ji niha bişûne berhemê gava ku xilas kirin giha destê weşanxanê divê êdî ji destê wan derê divê êdî nexweynin mesela nivîskar gava ku bixweyne îlle heye biguherîne hinek tişta
یا د کورگویه دا یعنی د هناکه دا یا د زمان دا یا د وکیدنه دا ev wek pêşniyar ki ez bikim tiştê ku herî zorê deme yek jî ev e ji bo heval cîhan tenê nabêjim nivîskar dide destê me em ser xebatê dikin heftekî derbas dibe divê olam xwendiye hûn karibin viya esas bigirin viya ku dawiye min xwendiye esas bigirin ev tubikînekî kêmasiyên edîtorî û yê redaksiyonê jî çê dike ji niha bişûnda em ji xwe wextê em ji nivîskar ra yani berhem tê destê me em dibên êdî karê te xelas bû karê me ye dît di 3 salê dawî me wisa kir û bi rastî jî hevalên me yên ku edîtoriyê em wek edîtor bi hev re dixebitin belkî nedir bi hevalê Mehmet Çakmak hevalê Ehmed Kanî li vir e û vê dema dawî mamoste Ehmed Anaç li ser romanê xebatek baş kiribû me wek atölye jî vê xebatê kir ev jî pêşiya me hinkî vekir ji bo wî ez karim bibêjim em wek weşanxane bi van rexneyan û yên ku taybetî ji me re têne em pêşiya xronî dibînin em spas dikir ji we re ez karim pêşniyazkî bikim ji bo ku hemû koman berê micakî ji koma Amedê ra kiribû yek ji bo standardkirina ziman du ji bo zimanê romanê zimanê helbestê zimanê çîrokê ez bim taybetî roman dibêjim roman û çîrok her du dibin mesela kom berya ku berhem derê kom karibin hê xame binirxînin ku roman bi tekûzî derê yani tiştê ku edîtoriye kêmiştiye tiştê ku yani meriv kare mesela çend heb 10-15 heba çap bike ya ji 20 heb çend xwendevan hebin ê ku bixwînin bi vî awayî binirxînin roman ji nû ve destêwerdankî bê kirin û bê çap kirin ez barim wisa ve çêtir e êdî zimanê me jî durust dibe tekûz dibe û dibe awakî profesyonelî jî wek weşanxane wek weşanxane û nivîskar em karin wisa bêjin ez pêşniyazkî dikim yani ji koma Amedê ra gotibû min gotibû eger ku hûn qebûl bikin romanek min heye çünkü ez xelas bikim berya ku ez çap bikim ez dixwazim roman kom binirxîne hêna em çap bikin ez viya ji bo berhemên nû yên nivîskarên me kîbin û ji bo weşanxane jî ez pêşniyaz dikim tişkî gelek baş e yani nirxandinên bi vî rengî Amedê saet 12 û ez spas dikim ji we re û mala wawa em spas dikin maliya ve bibor dema me yani rastî em ser demêr ketin ez vê memê mafeya xaftinê ger nivîskar bixwaze dikanin bersivê nedijî û ger bixwaze dikanin bersivê bide ya jî qala çîroka romanê bike ez bawerim yekoyê ku hetê bersivê bide qala çîroka romanê bike ew ji me daha têrtir were ez vê çikê de min mafeya xaftinê yani axwas bi sebir me godar kir mala hevalê cîhana ve ki axwas me bi sebir godar kir îjar em ê te sebir godar bikin kerem bike mafeya xaftinê te dengê te girtiye ez dengê te kir kerem ez vê ji dil û can dibêjim ger 3 saetê dijî bahata axaftin 5 saet 10 saet jî min ê bi vê kêxweşî û bi wê heyecanê min ê godariya ve hemûyan bikirin û divê em serî da vê dest nîşan bikin ku platforma we ji alî pîşê û eleqeyê ve jî platformeke ji xwe wek rewşenbîr wek kesê ku em nas dikin li berçavê gelek mirovên hêja û delal in her yek ji we lê ji alî pîşeyî û eleqeyê ve jî rengînbûnekî pir muhîm heye ev ji bo mala baz jî ji bo min jî şensekî pir mezin bû ev şêwr ez ji hêlê ve spasdarê we hem alî spasdariya koman dikim hem jî wek kesên şexs tevlê şêrê bû ana belkî tu heyecana bi min re jî dibînî çünkü bi heman demê de meriv wapê ku nivîsina romanê heye ew pêvajoyek e lê xwendina berheman jî rastiyek e ew jî pêvajoyek e çawa ku nivîskar romanê tê dinivîsîne xwendin jî di heman demê de wek ji nûva nivîsîn jî tê hesibandin di van çarçoveyên gelemkerî de ez naxwazim ser şîroveyan bisekinim ji ber ku wext û zeman pir muhîm e ji ber wê ez hinekî belkî bi lêz û bes bikim ji bo qisûra min nenerin ez çend gotinên gelemkerî bêjim wek çîroka romanê pêre jî ez ê lê vegerim
هم پرسبون اگر دستور و هفت خواستم و برسبل کرد برسبان پرسبدم نپرس کنم من شروع نتکش و از نخواستم رمان همبر شوری بپارزیم شد متى هي هاتيا فاندن والبردلي من میخوام پرهیج بون چما اگر کو خواندوانه که سری خب رمان رایشانده به لگوری من او رمان حیات جیتی هاتیه جیوی رمان جیتی جدا کنه به بلکه از بردل خواستم بلکه از خواستم منه که چوا بیجم دل و جگر خواه فرها بکن جوهیله و مالا بس هولم بس کرد جالی تکنیکی و پرچه بونوان چروکی وان جبو چروک مالا بس از واقع مردین بون دچون موشه دبکی سر دچون دهاتم حتی دست به برنامه دا تحنک کرد بگو گلو وک موشی خو قبول کنه حنک بجی جبو ما کرده حنک تی گله که جابو حتی راستی تی گله که جای بله یک حسیب تام جد ادبیات دا از دخوازم بشی چونکی ام کرد مقدورن چونکی تاریخ ما ادبیات ما روشان گوش کد زنم بشی وقت نسخره که از مکان ما قبول بکن حتی از قبول و داتر ناس بکن اف جبو رومانسیام جی هیمه کی مهمه جواتی کو از بپسیرا دشون داتم کنه به ناس و دوست زنم به از چقدر مردم هستیم جبر میماری و جبر گله کلم دیتر بپس شی مکانه کی سبکو من بپس ناس ندکرله میماری او اتمسفر و هوا هر تم پرس بمراد چه ذکرن او بو سبب کو از بپس بچرم وقتی که من هم راستین بپیس نوک پسپوره که وقت خواندوانه که وقتی از هایجه چی بوم از گلک خمگین بوم حتی سوسیولوگی که من انا نوی بیلتر و الجی کمانی من ها عبدالسمت باز باید کن وی که گوته بو دو وقتا خدا بپیس وقتی استانبولا پچوک بیه اب گش بون سبب از هنه که تکلیف بپیسه را داینم هنه که بپیسه بناسم و سرویجی اب رومان هاته پی دیسار که من دسته که دا بار از دین آبری دا برسوا پرسکک مراد انجی بدن من رومانا مراسان مونگا نخواندیم مخابن لی دست به کار رومان دا من سلام ل اورهان پاموک کربو من سلام ل محمد اوزون کربو چونکی محمد اوزون باسا جبیر بویان دکر و جیمز جویر و حتی امبیجن سلام هری مزنشن من چروکن هزار و شبکه کرن و ابجی وقت بیرخستنه که بو چروک رومان خواستم بکشتای وانتشتا بیجن بیراجی ورمه باید ام پرسکش خواه بکن که گلو چما کردی وقت چله هم بوی جانه مرد هیله که مرد دکاره لبوی جان کردی بنه کنه بیجه که اف بوی جان کردی چما پاس پرن چما پاس سرتن گلو مرد دکاره پرسیتو سابقه اون بچه‌بنانا چاندا درتی هر هرمی جوسته مثلا من رسته ما و امجی وقتی داخل گشت بوی جان داخل بطاقة بوجه ام بقولتنا خواه و ام هستی خواه ام هشی خواه و هشتی خواه دات نزمن و اپسه که هیجای کو ام جخوا بکن سبب چیه گلو مرد دکاره بیجه کو جبر کو لفلان هرمی اخاطم زیده به بوجه انا مرد تشتکی جای فهمنا که بله مرد دکاره انجام اوه به حکر کو مرد بیدیاره لسببم فکره و وقتی لگوری من مرد دکاره تکیلش بیرداینه ده طرز من دا اغلب جدوه رومانه دا از لسر چروکه که نمیشیم شما نمیشیم من باسا چروکن هزارو شبکه کرن کردی بخواش یک زمان جغرافیا چروکن هزارو شبکه بله اب جرب رومانه که جرب حتی نویساندن و برویجی علی دیتایان با رخنه هنن راستن و حتی بله مرد کار قبول بکه وقتی که خواندوان دست داویج رومانه که بله هر تشتی لپی تحمه که تحمه خواندنه لپی اتمسفره که
جبیدی و عادت و توره نرید بجیم گلنگا ما بگوتنی هی که امج چاندا دبکی دتنی چاندا دبکی دجی قالکرن هی نقل هی و هف گرتنه بله جی کی دست کی لجی کی دکده اف رومان جبرکو جرب رومانه که او خاندان عالیه که بله راسته مرد دکاره لی بفکره که گلو هن چرو یعنی چی هن بش هنه کدوم برفراتر بیا و نه باش به بش با خاندان گلک باش به لی هگر که وک پازله که وک امبیشن کولاجه که تو رومانه بفکری او جبو مجی بخند حتی وقت یک شورش رشی هدیات تصویر و شایستندن مکان کربو یا جلو برگان کربو اب کشک راست من و اب هدیه راستن لی خمامه هبو خمامه جی چی بو از دتسیان کو او هفسنگی او امبیشن هف گرتنا نابرا بشان دا yani بکرتی منت خواست بشک زورل بشادم بکه چش عالی هستیاری و چش عالی امبیشن هف گرتنی و کک امین اکسو از نوک پرستنی بیاج امین اکسو را بیجم کو وقتی نکانه تینن بسا متای کرد به حتی راستی جناب نامرو وقتی کو لگوری دم آخای هم تشنه فکره یعنی لگوری حیات ایرو مرد هم هیچیان کاراکتران جو برهم بکم خابن اوینه اینجی لبه داره دستورات به از تشتی که بیرانه که پر کرد بیجم لگوری من بخواج رومانه که پر مهمه بریا نها بیجم 20 چند سال بود از دو بوتوپس شما آنکاره لکه کامن جنه که و کچه که امروز در دوره امبیشن 12-13 سالی بود کچه که پیویجی کاله که لگوری تمره خواهد باید در دوره 60 وان بود بکردی داخل حسب القدر وقتی مدی جنه که گو افکه چامنه گو مدای وی زلام جی ترکو وان دبنا مالاوی افنه که راستی مهنن راستی حیات مهنن بله کرده دچو جرها بود شبه که راجی بی دستورا کچی کجی اگر کو عمل راستی خود کو مر رومانه که بینه بر لسر اساس حیات راستی بفکر او خاجی خلاتی علی دیساجی امک راستی بفکرنجی ام دکارم بیره بخوان بی کو های کچی کجی هبه دگرتن دبرن ها کچی کسی کو پیرات زوجی ناس ندیکر بله جن وکر راستی که حیاتنه لی ایدالیزه کردن لگوری من هنیتی دبه بندوارین زیده و از بگرم سر پرسان تک ادنان چما نهتاله گلای گلوتو بو ماموسته میرهن یک بحثایی کرد از نفذم زیده دیسا بینم روژه و بله راسته وقت سمبوله که چونکه چیروکن هزار و شده که دنیای چیروکن مشهور حتی بونه بندی هن گلک رومانه جالی بکوتنه جالی تکنیکی با و جالی نوارو که با و هیچ دنیا چیروکن هزار و شده که وقت راستیه که محتشم یا ادبی قبول کن و کل اجی وقت سمبوله که اولوه داره عالی هستیاری و رومانه جه حتی در رومانه دا نویسکاره که رومانتیکه او نویسکار نه نویسکار جان روشه نه وکم بیشتر کاراکتره که سمبولیک تو داره دا او نویسکار رومانتیک گلکشان داخله نوی درجه هیویه که رومانتیکه کو مرد دخوازه چیروکه که مرا یا چی شروکه که مرا بلوه او کله دا اصل خود ادبیات دنیایه او کله اگر مرد لیبه کتره ادبیات دنیایه حواسه که هم مرد دخوازه کو او چیروکه که مرا چی شروکه که مرا جی بگیجه ادبیات دنیایه او دسری دا وقت یک حسیب گوت بله جبر کو وقتی کو از سر رومان فکری من پارچه و من وصله گش خانیم برچاوی خواهد یک حسیب خمجی بمرا چه بود و اب خمجی دسته که دا وقت گوتی بو سبب کو از هن تشتا ببیرا خاندوان بخونید چونکه یه داخل و قاصده قاصد هاتیه کو چیروک ببین یعنی چیروکا به رومان جشقا اساس اول قاصده که تی بیتکسه شهادی چیروکان راده که داود اجلیت خواهده چه و حتی لوی دارید به گلو که دتوری که میده چیروک هنه تونه نه ارجی مال سر خاندوان
هبو تنبو مسئله کدنه او خم هبو بله جبرکو جبر راستی رومان دا دست پید کدا و قصد که دوره کو هنه که خوازه تکیلی بخواندوان را داینه و مخابم وقت گفت که او تکیلی بو سبب به تکیلی یعنی جی و اوش مسئله کده دین بشه هجا روشن بو بارکن تصمیم کرنا رومان قلسه گوتو بو امها السروي ام پرسیتیو ساجی دکارن شخوا بکن یعنی از ساته کرین بویار بخوا تصویر کرنه که سوسیولوژیک یا بیتنسی نه تصویر کرنه که فیزیکی و گره بیاجی بلکی مرد دکاره بو دیسات بجم خمینم گلک زیده بو چیروک گلک زیدنم و دوی حالی خوشی بویا سبب کو به گلک خواندنم گرام به از حرمت چیله دیرم چونکه خواندوان بنده فهمتی اتمسفره که ابرومان اگر کون عالیه دیروتی عالیه سیاسی و عالیه سوسیولوژیک عالیه درونی وسا کو ماشاءالله چه ده هبه کو باوای کی کو ایشمون گلک زور بو بی طرز وقتی کو مر رومان لید که یعنی حقیقتا از خوش گلک اشیا بروجی او بو تصویر کردن بله مر دکاره بندواری نصابینه زمان له از دیسا بالاودمه بویرن از بجن بویر تصویر بتلیسه عالی سوسیولوژیک بابی عالی جنه دا قصد بینم البته از پرسه که گله که جای و نه پرسه جی راستیه که میره که نممکنه که باوی تهیوی کرن قربه که جنه که یعنی کارکتره که جن برحو بجام بکه وکه که چارچوبه دا عادی ترجیح جیه که امنه سکن نجی کرمیهیم بیرو باورین می سیاسی راستین حیات مرا پیواجو و بندواری ایدالیزه کردن اف گشت راستین کو مرد درمانه که دا لبنده کارکتره که چوانه به راسته یک راستی کو مر وقتی کو رومانه که بینیس نتی دا جن بینیس نه زور زحمتی نه لی مرد دکاره بالا خوابده به هلهانه جی مثلا کرد ج عالی دیوا چه جن به چه میر به ج عالی دیوا پر بالکشون گردانه که میره کرد یا بدایی که و حیات بجی لبر چاوه دناو جانه دا بجی که مثلا میرو جنه از داتن مهلتی جبر کو وقتی متنه او گلو او بتنه او دکاره به طاقت کو ام کارکتر کوی جن برهمه پدا به گوشت و جان بکن abi canı tasavvurun diyen için. Ha de kek şoreş şahata disa emin aksu basa minu mıkır bu. Acarbine ki yani min beriyan hal serve nivisi bu. Dizazatı da jali harimi da mesela serhade az gümgümine muşime gümgümine وقتی که من هنه که لگلک جیا آدی مربان یه اگویستی جده در نه زمان جدیسته که مادم که جانداره زمان چه نوقاس محسومن جدگلک یلی خواه زمان و حتی از دبی هم ببیره هم بخن که هم کاره بم ده همان دمی ده هم به زمان خواه شرج بکن çünkü zamanı ki embejim bey dibistan mı bey akademi mı zamanı ki kadha kiriye ve abnai ve mahne ku parastana mı bebe sebep ku em bavaki hestiyari bela zaman bu avay ljiye khadbine bele raste min cerban ve derdet çünkü ne mesela tuata beji min nivisi ab dabledan az nafazım kana detay vak nivskare az ne zaman zanım hakemi haval zanım nasıl dost zanım ne zaman zanım vak cerbe ki dödere daha da cerbandın jiboy ku dahın hebo kanda egoisti yani rola egoisti ya derbirini kimde jibor razganji tsa kek minhan yi kotu rast kek shoresh vashi baskır bu razgandı seride ne merve ki kore کسی که ازدی هم که پروتستو وقتا که خان تک چه چاوی خواه کرده که نه در رومان دا من نه کتن ناف detayı دیسا ببیرا و ناسو دوستا دخن جبر کو آخافتنی و yani
حقیقتا ji boyê min pirêjanim pir delalin ez dikarim bêjim ku ez ji detayan gelek hes dikim kek qandan sema hadilî pir gotinek xweş got li gorî xwe rexneyekî pir muhîm bû lê li gorî min pesnekî pir muhîm bû got tiştê piçûk dibin sebeb ku tiştê mezin wenda bibin belê tam jî ev gotinek ku ez li bendê bû ev gotin bû ji bo me baz tiştên piçûk tiştên detay ji bo min ji bo qelama min heya û bêjin muhîm in heta ji alî siyasî ve ji bê ji alî heyatê ve bê jî çünkü em ji wê coğrafyanekî em ji tiştê mezin hes dikin em ji dêwa hes dikin çünkü bin hişê ne ji wisa ye em ji rengê mezin hes dikin û em her tim ev jî dibin sebeb bêgotina me şikil bike bereva jî van ez dixwazim bi tiştê piçûk re me jî bibim tiştê piçûk bêjim tiştê piçûk bi bîr bixin û wan detay piçûk re werme bugün rastiyekî edebiyata min kek Ahmet Kanî û her wiha kek hesîte jî behsa periya fikir bû azad zal eger ku anha jî godariya me bike yani hakikaten gelek derdê min kişandiye ez dibêjim belkî kêm weşangeran dikarîbû xas derdê cihan roj bikişandane çima du sebeb hebûn madem ez vê jî bîra we bixim yek jî niha rastiya Kurdî bay li ortê mesela firotinê û weşandinê yani wextê ku hûn ne medyatîk bûn ya jî em bêjin hin rastî hene eger nehatibe rojevê firotina wan ketê ve ji hinekî zor e û alî dibin jî ez mirovekî ew me hinekî çawa bêjim ji alî edebiyatê ve ez pir bêsebrim jiyana rojane de kesê min dinasin henin dizanin ez kesekî çiqas sebrim li alî edebî ve ez bêsebrim û azad zal weke jew jê gelek romanên min çap kirin û ka bi çi halî bi çi derdê çap kirin ez nizanim ma fêr ku mala biraz jî di wê navberê de tam nebîra min ka problem jî tune bû lê ji alî weşandinê ve ya min dîsa dem dixwest ji azad ez nikaribûm bimame misal car hebû azad sal ji min re digot bin benda pênc şeş meha min dibûna û min rat bû bawê pdf diweşan bi tevê vê jî mala wî ava dîsa bi tevê em bêjin kirin û kiryara min jî û dîsa qebûl dikir diweşan meselê din ka meselek pêra nivîskar bibêne ve ez li ser wanasekî îcab jî neke lê ez vê rastî em ji kerema xwe re bîra hev bixin hemdek wek nivîskarekî berpirsyariyê me henin yek jê ew e ku em zimanê xwe nas bikin têkilî pêra dayînin ji gramerê bikin û heya gelek hêlê din ev berpirsyariya me em nikare ji berpirsyariya xwe dûr bibin lê em wextê dibêjin ziman ji bo zimanzanekî meselê dîtir tê ji bo dîrokzanekî biborin aliyek dinê ziman tê ji bo me edebiyatxane jî mehne tê mehne yani çünkü serê me bi honakê û bi mehneyê re mijûle ev rexneyê ku wel me girtin wextê ev tê meydanê bibe nebêjin ku xeletiyê me şirbin lê xeletiyê me ez xwe nadime hincetan bi tenê ne jî wê yani hakikaten rastarast xeletiyê ji me têne pê jî henin Zülfü Livaneli roman nûsekî Tirkiye û îcar nake ez çîrokê dirêj bikim heya zanîngehê dixwînin 15-16 sala bahayekî fermî elmî zimanê xwe bi zimanê xwe re têkil darin peyre ji ber ku ez bi çîroka wî dizanim lema bu ara favrat bikim peyre bi pêvajiya romanê de şêwirmendekî profesyonel alîkarî dike bi profesyonelî peyvera ku diçe ber weşanxanê li wê derê vê de em bêjin kesên weşanxanê yê peywirdar yê profesyonel bi ser dixebitin bi wî hawî roman tê berdestê xwendevan û ez heyrana we em dê rastiyê ji bîr nekin belê rastî nivîskar jî henin yê nivîskariyê jî henin em nikare ji berpirsariyê xwe birevin lê ev ji rastiyekê Kurdî ye ji alî roman û çîrokê û helbestê ve û mesela pdf ew bûke ku pirsek hate bikirin dibêjin postê çi ha kek Ahmet Kanî lê derê tiştekî din jî gotibû yani xwestiye bêje ez jî mîna Orhan Pamuk na ew min nexwest ez bibim Orhan Pamuk min nexwest ez bibim Mehmet Uzun min nexwest ez bibim James Morier û min xwest ez silavekê li terz û teknîka wan bikim Orhan Pamuk Tirkiye peyra hatine Türkiye
او استانبول به تبع اوقاس امبیجن لشکریا بی ولاتی به تبع اوقاس امبیجن سان طیبتی وان هن دولت وان و فلان و ببان به داویه کو یک و بو سبب استانبول دنیای ور ناسن اوران پاموک جگله کلام با بدش لو ما من اوران پاموک بیرانی بله اوران پاموک نکسی کشور ده لی ام کرد نشتجی و خاطینه او چند کل استانبول لبتلسه جهه لو ما مثلا که جیمز موریر کرد زینب از دلوه داریدن و برویجی وقتی که دویجن پوستجی هاتیه بپلیسی گلو موستوی نه اولیا چلبیه پوستجی قاصده کلیه اولیا چلبیش که راستیه که رومانه او تیتیلیات نابرا متنان ده اولگوری میجی به تبی که ام شخصیت اولیا چلبی و ارمانجی ام بدن هیله که لی متن اولیا چلبی جبو ولات ام کردستان جالی کردولوژی و جی از بجم من وقت ادبیاتوانه که من فایده پر مزنجه گفتم. دیسا که احمد خانی گفته بود فولکلور ادبیات خواستیه بگینه هست. ایجاب نکه بگینه هست. فولکلور قناخ بریا لیتراتور مدرنه. او وقت زمینه که جبوی مکر مهمه. و اغلبش جبوی مکرده. چونکه مثال انباسا تصویر ادکن. جبو تصویر جبو کو تکیلیا بزمارا جبو کو شاید سندنا مخورد به ایجاب نکه تساز بیرا و هیجان بخون فولکلور جی راستیه که مهمه من کتبه که رمضان الان مخابن من نخوندیه بله مثال ام فولکلور متشما خواست از بینم روژه به الوی درجی درده که خواهد بواره وقت دوستانه پاوره بکن مخابن فولکلور و دستان من ناین شروع بکرن دمالا باز داجی مثلا که امین آقسو از باورتون گفتم ما پارچه که تدتون بچرد بود با خودنه اساس وندکارن پارچه گش یک چیزی داخل بچه تو تشتی رومانی که نبود زندگی نبود لی تدا هبجی پارچه که دو داره دا دمینه و جبروجی مثال از دیسا به بیروای جان بخن دون کیشوت ما ایجاب تکه کو ام بینم بیرا خو وک رومانا بنجهین آدم مدرنته و یک تایبتی دون کیشوت آمهین آوکو دچه به آشه بایرا شردکه ابی گلک بالا مکشن سیابند سلوی یه هیتی وقتی دپرسکو دبیکو اف چیه دبه سبکو به زوره لمدکه جرد بیجن فلکه سیابند برای کتی کو بچه فلکه بکشه اب مال گوری من بتنی بسکو لیکولینر ما بگن حیا فلسفانه ما دروناس ما رومانوس ما شاعر ما بتنی لسر هما کشتنا فلکه بلکه 3-4 ساله ما ترینه اساسا با ادامه و جبرویجی که او بو پارسو که دسته که میفهم یک هم دتایدن باسوی کرد سنا کنه ما دتایان هجا سرگül خانم باس کرد به منطقه ترکی گوتو به 1000 شبکه بله نظام بکردی کام امچراکن 1000 شبکه بیجن 1000 شبکه وقت نظام اگر راه میچتونه نظام وقت دو نوع کیوانه به نخابنه نابرانه اتسابه بیجن شیخ سنان نه من اونه کرد بله سرحد جو قلب گوتن هنن گلک زیدنن دوی رومانی داشی من گلک او قلب گوتن بکارانی وقت تو من بگیری او قالب گوتن انسانن کو قالب گوتن سرحد نه جن قلست من یعنی جن بچوک کنه خستن آن سر بدن وان یعنی براسته پروبلمه که چوا بجن اگر تثبیت یان پروبلمه یان پرسه ام دیرل سروی قرار خوا بدن او ام قرار خوا بدن چه بک شخص گره ام قرار خوا بدن او اغلب جی نویسکارن ما هلبستان ما روشنبیرن ما جن çünkü hayan ham mesela gazın tenkerin ku nerede ki o rast deci gazın ekileceği ve vakti ku aliye gengeşan gere ev cepha jinan var ali jinan var ha ev tespite ev mere hatta berhem be berhem le dur sloganan ku em bejim pevaja wera rojabe belki ve vakti ku merci haylo ben problem çıkın em giş behevra hatta em gere ve mesele bir gengeşin
برسه دا پرسا که امین آرسو عمره به مردان با هم دنار از دیادا من هم ناف تکست دیوان دا قولی وان دا دید هم جی علی سرحد جی پاته بکرانیم لهند جیا وقت ما او دیگه محنه دیگه حتی لهند جیا جی وقت یاوا ترکی او دیگه هم بیجن محنه دیگه که فهمش جراحت وقت هم بیجن بیوه که فش یا نوستالژیک از بره جبر دمه وقت یعنی حقیقتا اصل دیالکت دیجن از خازم پاور بکن نه از پاور نه برای بر بقدر از تنه بیجن وقت نویسکار و رومانه یک وقت پاندوانه و رومانه وقت هم بیجن کده که از جبه شوره گلک بنهره سه جارت بیجن پر سه جارت بیجن گلک که پاشم مالا و حمیا آبا و پر دلالان و امی گشت به هفره ببیاوی و اغلب جی پلاتفرم که پر هیجای هیدارم جورشون باجی از پلاتفرم دوام بکه دادته ویا هری مزن گوری من جالی پیشه و علاقی و پلاتفرم که گلک رنگینه اوی هیز طاقت و بده گلک نسخران بر همه جو هری مهم کنه ببین سبب گلک پرس در حق ادبیات همه دوارن روژه به و از به هیجانم که خوش مالا و گشت آوا هزار جاری آوا و مالا و شین آوا به بس اش بومش او قص از زیاده نکن ام گلک سپاستکم مالا تا آوا هر بن سپاستکم شتکی دنیتونه به ما مستعزش خو قیدا ویدیو مگرتی السر یوتیوب زندی داد و شامدن غندی وداری از وشتر بشینم و گلک مواقع کری الوداری یوتیوب ده هي ایدی جه چته دل پرسانه نرجعنا حوالاتش بشت نویسان ما وجشتر اوجی تمام مشتر اوجی شان واتساباته مالات آواج برکن از و برنامه زومه جاره پیشه وکی حالات جه بکارتینه مخاطبین هم دیتا از نظام بلا اول لخوا نگرنج برکن من نزانو بیا من کار بیا برسه بدم و برای قصورا من ننیرم از پرسه هم پیرا ببرسی بدم تمام گر گوتنه کوالا تو نبن اما شیوره خو خلاص بکن مالا و حمویا آوا راستی شیوره گلک خوش بو يعني 3 ساعات من السلفي اللي رمشتنو ما بين عبر 3 ساعات رمشتن سباش وحمويا باش ترفانا كلام كما مسعسل جبوي وقت بيتو برنامه بيت نزو آماده بكم باش دبا یادش بارد کم صبح وارا ای جشن همه حوالا پیروز بیت بخیر بسن سرچاو سوی جشن رمضان ها جنج خلاص بش و می ساعت خو پیش بگرن اوی چیکه و می کومد پرتوکی دیار بکن بردف که کومار از باقفم هر امی بوان باقفم شف باش و حمیار گلک سپاست کم شف باش سلامتا ماموستا جهان روش گلک تحملاتا باش و حمیا